Tala flama o se whapoponga tala fau le video Samoa. Ua whaelo mai fo i le. Tala kapa maroro soi fo se mere whafonga tala fo le video Samoa. O se tamama tua fitu se fuluono tau sanga na matua le wapu e leo leo, ina ua masaro miro na tu wina o se vaila au ona i se no fuanga na whai se campa tamaiti, le ua mta ua na vaia le mamai a o iei i lea no fuanga i ene langi. Whai mai leo leo na anga i atu le camp lea i le nu o Stathern, i le o ngā titono ene langi ma whai aisia ki o tamaiti. To balu na ave atu le whanamai ma o toi te ei tua, ma o mai apsa o ta iei leo leo i o lato matua. O le ua po eina e fitu surono tau sanga na matua lo tau fia leo leo le masalumia, o ia na wha o na ina tamaiti. O lo ngā lue whatasi nei leo leo ma pa anga mai ofisa su e au fia leo o nanga mo tamaiti, ia wha mauti noa e maua le leile mafu anga o le mta opu. Whate ia le to tele le nei ripoti ma ua wha o foi wha malosi ma whautua ngai a ingo nei tamaiti o lo o a fia. O lo wha ngā sono nei le su enga. O se tamaititi masona tina le isi to o rua o wha popo atu i le au maririu i Ukraine. Wha mai to o sifuru ono o maririu ma le isi se lau lima sifuru lima o lo manilua ma i oso wha inga Rusia i a Ukraine. O se tamaititi ono tausanga marona tina na maririu ai i oso wha inga Rusia ma o ta ua iram tanga rengo mta upa arutoi fale o isi foi tamaiti to o rua sa maririu i isi wha e tu o Kiev ma o atu i airu i oso wha inga Rusia. O wha o peos wha inga Rusia ui wha matau mai a Trump e ono to e wha o popo nisi sa po o tariffs tau wha tau inga i rungo le tūrangolo iei nei pe a whai e re mariri ane mo se whire mu i rea whai tū. O ana pōwhai mai e tolu sa raumaraiwa drones ma le valua cruise missiles na wha o ngā e Rusia. Ro whina o pia Ukraine e rei wha ato i raroina i rātou ma ro wha o pia rātou whinau o lo o alu pia le taua. Ia Amerika o le sui whapitoa le malo Amerika o Steve Witkoff o le aasiasi atu i Gaza e asiasi no fuanga o lo tufutu whainai tau mawha po food distribution sites. Whai mai le BBC o le aasia e Witkoff le territory ma whairua i atu le pāremio Israelu Benjamin Netanyahu ma o le amalanga whatasi atu Witkoff ma le ampasa o Amerika i Israelu Mike Huckabee ma wha mautu wai se tonu mo le kiliwa ino tau mawha mō tangata o Gaza. Pairo mai le vanga o whanga i o ia le wharamai le Hamas i Gaza, e se rau sa furutasi tangata wa whasiotia, po wa maririu, iwa surutasi na whasiotia o sa i diani tau mawha ma whasosoani i tu tonu le lua se pulu whaitu rā o le i o mai i le asona nafi. E tele ata o lo whairo ai rātou na maririu o anga i atu sa i diani tau mawha mō nei o rātou a inga. O le whamasinonga mawalunga i fiti, le ua whaero e stasi o ana whamasino, o le vaenga e whea ngai mawhala au whasaina lo o au fia i le whea avea ina, o le aisa po le methamphetamine. O le whamasino Aruna Aluzet, na ia whaeroa ane le whaeunga le mataupu le ama whaeroa ai, e to o fitu ari ua whaamaunia mōrianga e au fia ima mataupu e whaatau i le aisa. Whai mai le whamasino i rātou o whaia nei ngā yuinga, ua whaahau penga ina fo i a seta pe o satelite, telefoni whea avea i maisi, mai fōringa o lo whao ngā ane fiti o se no fuanga, e whaatau nuu atu iei leuta o fuala au whaasaina. Ma le tara murimuri, o le sui whaahoma o le presidente fo i le University of Pacifica i sautere USP, ua fuafua e whaamutaro na tura i mai le au unanga lea i le āmatanga o le masina fau. O Professor Paul Aluwalia, wa ono tausanga o ngarua pēne universite, a o Februari la lua tasi na tula i eise whete na inga, ma le whainga malo i lea taimi o Paini Marama, na tīpoti ese mai ei roa ma Aluwalia mai fiti. Sa ia la ngā papolenga e whatatau i ngā yoi ngā nisi o taitai, sa ia la ngā fwoi mata upe e whatatau i ngā yoi ngā whaia nisi, sa ia i le whainga malo taruai. Ta ua le Radio New Zealand o lo vi ia le Universite Aluwalia, mo lana au onanga i lea onga e meise i lona sao i lea o tawina o le whanawa onga. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso manuia tele le whai unga le vai aso
whaafatai whaatasi mai soifo. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Māngele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Avia maua sosa Omega ka Ianga lowi moa Omega ka Tagale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisi le Omega ka Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Māngele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is furiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i Māngele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa. Waule nei o kaasuti alu. Awale sui alingila ura ule kio. Aeva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o manatu ai La u Samoa le nu'u o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matani e momoli atu ai Samoa matalasi Angi mai se matani Te momoli atu ai O alofa ila Samoa matalasi O aolelea fa asolo La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa a pe fea na ngalo atu oe a ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matani Se momoli atu ai O lo fai na Samoa matalasi Tangi mai se matani E momoli atu ai O lo fai na Samoa matalasi
vali vali lona la lele ma folinga e whelānua i pe whaapewhea na ngalo atu alo wingoa Samoa ole penina oe ole vasaluloa Anima se matani e momoli atu ai alo fai la Samoa patalasi Anima se matani e momoli atu ai alo fai la Samoa patalasi Anima se matani e momoli atu ai alo fai la Samoa patalasi Anima se matani Alo fai la Samoa patalasi Ea talofa lava angi baia se matangi se momoli atu ai o alofa nei mo oe la Samoa matalasi. Matalasi fo i ma le alofa ma le angale nei o le atua. Ua mawhai ai o le tei mai le soifua o le atunu. Ia, ai mai se fo i au na nei. I le lai tu atu o le tātou potu whaasalau. Ia, o lo o fio mai ai. Ia, le fionga i le malu o le malo sa tini tu manvao. Te o matavu i siki asu. Ia, lei a tau sa vea le nei, se yuli. Pesta ta maare langi le ulua i alii. Al Harrington tu manvao la vea. Tātou whiloa i luma le tua maluma fo i o le nu. Tātou whiloa i fo i pu e o manu, ai le o pu e o mala. Ia, sa o ai mo whaala le lei le tua. Teu malo. I lo wanga le lei, ma lo walofa. Wafusi ai le whau o malo. Ia, mo mamoli fo i la palapa o malo. Ona o lo walofa tau muli pea ia Samoa. E ui, ina pā a mi o tangata mo lātou winga. E vaonga tā, e le usi tā, e le tausia o polo inga ma me o mawhapena peia o maa ua ma. Mari malo. Ia, e a whaatatanga la fonga altala sao altala le na. Malo a fua ai lao tai hao o maua. Ai lau fo i masula le lofa mleanga le lei o le tua o tātou toi lau lua whesila whai ma pēnei i luma o le sila whanga le tua e maise o le whafonga tāpua i ma le sila mai moa a Samoa mai tawha e fio le lalulangi. Ia maise fo le ia tunu o New Zealand wa vea fo i mo tātou a hinga lo na lua. Ma e uleanga le lei o le tua tātou whaatalofa ma o whalofa i ha te oe i le nei fo i au uli wa tāua lunga i ei Faiva o Samoa. I so se tafo le lalulangi po le aso o le taimi o whea le tunu o lo e ai. A o lo maua le avanoa e whaafonga mai ai. O whalofo ma whaatalofa fo i ha te oe. Ia, le ngata i New Zealand, o Australia, o Amerika, o Hawaii, so se stete o le malo tele o Amerika. Le atu Asia, le atu Europa. Ia, o whea lava, ai maisi le Pasifika. Ia, mo tātou tangata o lo whaafonga mai. I lau whanua, ma ele o le atunu pele i Samoa. E ui ai le kene o le mau ngasu ma le mau meo o loo. Pevesi ai le ngase o malo. Ia ai le o koe ngase. O lau o umanga fofo ala mea le tūlanga i ai. O le o i le atunu. O ina o loo i ai le pule. Ia e toe whaafo i mai ai. Pesa o le mea le la whai. Ia le na whaafitai le atua. Ia o leo mo whaatasi mai ia le sunga le i malu o le malo, satini, tumalvao, whaatalo whaatu ma le nganga whaaloalo. Alo le soifua maduia whaafitai mo le taimi, whaavanoa, whaopoponga o sisi po le kalame, ua whaingoina, o oe ma le tū la fono.
Palol so fu bia fio mai. Ya, va tai lo fio ko sabe vola fa foi le ya tau fa pe foi tato wala fa sala nei. Ya me se foi vere ni tu la fiafi mo le to ile fa malo foi mal fa fe loinga. Ile pe ila sila silu tato no. Ona pa ia le tu so la se fa te fai te langa nei tu la le aso mo me tato por kalame. Ya me se foi tamam tina ma tu lo fa ia le Faiva le tap po ia le o Faiva o fini mo le o ala mo fa na wala tu ya me se foi tato panga masan e so lo se ta fora ni tu do mre ke lo mo tato por kalame fa tal fa tu lo fa to va malo se fu mo ni malo flo malo fo ile tu no lo viong. Ja, fa pena fo eu Faiva no fini ba ma tamai le aso fu se yo o mai le so. Ja, o to seanga ona malama le ulungalu. Ja, ai ole a se I matila. Ia matapua ia tu I Faiva fo o le kalesia. Awa la sapati a o pe o le lima po le ono pe ngotolo le la a matalo se wa. A ngoko ala le la de fa ia. O le ngotolo le la le ngotolo la. Ia le ngotolo le la. Ia le na. Ia au te loe tele fo I activities ma events le fea ngai ma lau sunga ia maise le tupulanga tala vou o lau e kalesia ia ma lo mo na talu sia fo I awa e mawhai a tasi ia awa le mawhai o le mo boli il savali le tāua tele le tulafono o whala potonga ia whapenei o tupulanga tala vou o le kalesia ia whapena fo I le environment o si au whanau mana I o walo I le tau mawhai ia whaamau poe le whaataua ino le tulafono nā mai le vai aso ma tiute po ima whaasonga sa whea ngai ma lau a whionga. Tau le whionga sa vea ia o le ne vai aso whai lau fo isi pisi whea o mga luenga la vai e tono ni tā ngā luenga. Wai nisi o fufuanga fo I whale ainga ia o le asona na whila na mātou whātua I sio mātou anti. Ia sio anti anana te vā ngā ono le whau. Le sa whai ono tau sa ninga na sona nafi. Iwa suru tau sa ngore soi fua ia e wala au lolo na matami wha amalo lo ngā luenga sio mātou tina. Ia whaafitai fo I pa ia inga ia mai sa fo I uo mai maasani sa mātou mafuta. Ia wha mai senga fo. Ia wha mawhanwhananga ina I uso matu whaafine. Ia to wha ngā ono kuki pau ngā kuki. Ia wha pia fo to fine ia Martina. Ia wha pia fo to fine a Salema. Ia mai mesena I o lato a inga. Ia mesela waalum whana. Lest temi whaingo whiele nei. Ia mesela bea whato whaato ni o tātou a inga. Ia aore langi mele o le whaaboro tātou ngō keusiana. Tātou te toi wheloa I ei whaamawhana whanale tō si o tātou a inga, tāwhi mala fo I whainga malanga si o tātou tina. Ia whaisi pisi, o lo wala au mbele atunu e o lava na wataunu mai o lo o wala au mbele wale atunu I nisi o vaenga o le tū la whono I fia mana malama ai I nisi o sori ngā tū la whono o a ia te tau o le atunu. Ia e watu whutwhaftai le atunu le wala au mai. O ia I lo ai, o lo o a ngār porkala. O le wala o mai le atunu I nisi o vaenga e fia mana malama ai e loa I o loa ngār tātou porkala me amara tua fo I sa vea. O le tātou lava au nanga e whaia le whaonga I ne le tātou telefoni. Ia ele o le tātou messenger po le tātou Facebook whaman mole e whapai malu atu le tātou tunu pe a whai o le tali atu on dia. Ilo lava ia la gona sa vea te tau ana whaia tātou matau pu le ngata I lunga lava ia o le tātou telefoni. Alo penga te whai langi. Ia ele o lo whale ngai ke ue I se masam salo si ziu whai kua se maka upu. Ia e ma whai lava tātou whiloa I le mātou ofisa po whea lava se whainga o kilani. Pe a fitau le mfufanga rea tele lava ia o manukau e tele na maua I lava noa e tala noa e mora tātou tunu. Ia o le vai aso whai nei whaui nai ia nisi o tāpenanga fo I mora tātou wa onga mumuli re nei tausanga I le Unitec Ngo I lātou o lo fia vea mali I matamaita I on mtanga luenga leo ia watu fo I whamaro ia I lātou o leo o maua o lātou o manoa I le tātou wa onga amatai nei le aso lulu le vai asa fo ai mo I lātou I le maua ia le whamoni ina. Ia, e ieni si o vaenga na umana watu fautuanga I toi whaatino whaalelea. Ia wale si a tātou wa porkalami. Ia lava yaso, whaftai le tua le tau mātango fie. Diela. E mo I lava le anga sau ia le warning for le tsunami. Ia e whaftai le tua lo vaia pe le suisuinga maali o le tau. Ia wale tātou tunu. Ia e fwoi teime batua inisi o fautuanga re nefia fi mor tātou tunu. Ia sila totoa le tai ele ia inisi o maletau. Ele fa inisi o fufanga re nei vai aso. Malong, after ta ua tele le lapata inga le na o mai nei o na sao baba i atu o le na mua teia ia
ia Alaska whapena nisi vaenga o Hawaii ia whapea fo'i ia lea tunu o Japani ia o ave malolosi le nā o le mafui e lea na lulu i le tu i saute o le atunu le kontinente langa te le lusia ia ai tā lusia ia tātou siustai fo'i tātou ia ma tātou mawai fo'i le saunga le mua au te loinda o aso ia la Faiva se lau fitu se fulu. La iei fo i le lapata inga whapena la iei le tsunami. Ia ma meo ngalu lolo fo i la tupu i Samoa. Ia e whatu e o i lunga o meo whanga maupu e pu e fo ia ma maunga. E tāle lima ua o ma pulu pulu i afu i le tunu ma sa wha i lumo Aki Grace. Whakarikari kai me sa we. O le sile vai langa e le pelo lau saunanga sa vea. O le sile vai nga lena mai whaafautuanga i le vai aso le nei le mamanu le tunu. O lo vai ala vani se la to lo tau mawhai e whakapengar kako upenga mar kako va e o e whanguka. O le manino i o whautuanga le au mai. Manatua. O le ke le fo i o ngalu nganjanga lu ngale lo e whaia. Pe a whaatia, pe i eise vai ngai wha le tonu wai i a le tau. Me se lava pe a o le atunu. Ia wai mau ki ngoa a o akua e a whakia. Ia e o atunu tanga lu ngale leo, manu tanga lu ngā tai whale. E tau sa ili i la tau o le whautuanga lava ia. Ia o le vai aso fou, lisi vai aso koe maua i fo ia ar kei me whango tai. Moni. Ia matafa whao ai, pe kempa i fo i le ainga, ai tatau ona abe le whamo mua le whautuanga ma le lapata inga wau mai. A wāre sa ngole mua le tunu lau te le mai se lava i e lunga o le sami mal matawhanga, a tau ona whai te tātou tunu. Ia, mai le ngata lai le nā. La matia e fo i male soifu o tangata i o atu nā bea. O le tele i o tupe alua i o resources. Ia, ai, e mai fole ata. O le anu whape te alu te whangot. Ai, e se le mea lenga alu ia. Ngā ringo ngā i o mkawhang. E ngofao e ma whaale i loa oi. E alka ka mo seu man. E whai mangimo au. E ma whai ngā rui vai. Whare kongo me te ngaruinga. Wai whare kongo. E la anga o whakoe e wane ngtawe. O maua le tali o ngase ngase o siari. A tuul pepelo le tina o le ainga. Wa le vangu malo sia. Ai, zinu via sa via. Sa o le kala moi mai mausa vidi. Ele usikai. Ka ke fai e mo kwale usikai ange ka. Tu sale me e la utilo ya. Tu sa fole le wa tu sa se manu male fainga le fanau a to ala ya. Ai pe o ye un moto fana. Ai sidi le usikai kinga. O le fala ve un la eu fa kasi ma pola. Pola vence au. Ola wari ingei. Fa fonga la ku. Ang safo isi o wingo. Ole mea te le ia ila oli. Ole malama le tulafon. A inu ia na balaule o se sa wa kula ua. E refe o io ngaka mai o. O foi o manto foi o mulpola wei ia de ka ma fa. O no nga ka lingua vai furinga o nga. Ya, fa munu ya foi le tu ali fu fanga la fia. Malanga lo ke vai ya. O ke o fo ui le fatua ia sita le ro foi se uso mulpola ile perform mai mulpola liuli ngole o le mo fala i foi io come che la ingor caire e fai lo le na e pu e tu le video fo le ai uso mo lo pese vo le Filippo Pinati fa aperta i te o polongo o faiava o me foi le pauale o se o kuka lo ke vai ku ia e kuka ia la kapiango mai stau li si va vai la kia am ia vo se le ainga no fa kula uso ia le me la kia lo li ele indi tamo le ainga no stau ke lo e la kila por calame le fefin que kuku me sa Ese papa ki ya malo ya ole o suanga le vatele na wata lunga fo ia
tiu te mawhaiva la whilima o le tunu. Tātou te sangi fia ai ma tali e. Ia ai vi ia i le lofa ma le anga le lei o le atua. O le tele o lau fo i ngā luenga. A e usu le tai au. Te le loa, pēr te toi fo i mai le whale, ko le ale tūlanga i ai. A wā e lama le fili mai e fo i tangata soli tū la fono wa lewa na lātou whau. E feita i leo. Feita i a i lātou o lo lātou pui o le saunga le mō. O le lau tele o tātou tangata. Ia, o le si tūlanga sa ngā iai wā le lau whautune. Tā amata mea tūla langa leo tau nuu i a le officer o le FBI, o le director fo, whaatunu sili o le FBI, Federal Bureau of Investigation, o se fosi malosi o leo matangata su e whaapitoa, o le malo tele o Amerika. Lea na te talaina whaapitoa le officer fo o le FBI a Amerika. I to tonu o le laumua o Wellington e aso nafi. I le lato te fau le na filfilia e Donald Trump. Director Cash Patel. I si sao no, i pos tūlanga le lei lea, tūlanga mo le ngā lue whaatasi ma New Zealand. Ia, ai tūlanga whala au mauta o meo pauta ma mea whapena. E whea i le West Pacifica mau o mai New Zealand ma watu i le Pacifica. Ia mana tua fo i o le Silea vae ngor ngā luenga lawa ia mta ngā luenga leo New Zealand. O le whaipaanga lea mai isi atunu o le Pacifica ma lalangi. E ngā lue whaatasi. E maisa lawa i e tutonu mta ngā luenga leo. O le tamu whainga lea ina i se awala e fo i e matawhi e ni tio soli ngā tū la fono. O lo au mai atunu i fafo. I tonu lawa i o Samoa. O lo iei le vaenga e ta o le transnational, le Pacific, o lo iei i atunu o le Pacifica. O lo iei fo i mani sila ma Australia. O lo soani i kam fai fo i e tau fia. Le sao mai o fuala au whaasai nei tonu Samoa ma Pacifica. O le vaenga fo i lale, i a mantua. I a o i lale, iei le vaenga fo i le ngata o le malo. Ia o le kapineta ia me se foi komisina no tanga luenga le New Zealand ke lo manga a fai se fiku nga inga kama makua ia e tiro lo foi ni sile e se vai nga e mau e se so ma pengi fiki le tunu e se taua e se la taua o bang o bang pit silan taua o le iai o so tanga o iai ele ia nga lue va la lata a tunu mo le saungo le mo la tini ma dio la ai mai se lava lai le tūlanga o mea fo io o organized crime. Ia, sauli. O uma na whaambau popo ma whau e tangata. Ia meo sori ngā tūla whono whaalilo lilo fo ilele. Ia, e matua lei loa. Ia, mise la o mea i o cartels ma gengi ma mea wapena. E se tau o le vaenga le au sori ngā tūla whono ia le e umi o na whau, umi o na whaatūlanga ina, organized crime. Wa le upomonia, e le mawhaianga ngofo sisi au skadi, ngofo ai runga whale sau, kongi me se pepa tūlon whawhonga le tunu, se pepa aisa sau ma sisi au ngoa, ma se a whai o se pele nginga fo i le pela o awala ia. Wa aho o mai ia soni ngā tūla whono nei New Zealand e tele i o le awhianga i le ngata i o tātou a inga. O e kālesia o le lau tele, tangata teito tasi ma le mālo la vai tele i o sfai ngā mtanga luenga le lolo o whaia. A sirisira fo i le tunu. O le tele i o nisi o whala au whaasaina o lo tau fia in malai vadele. Mali wafu. Ona o su engan tanga luenga le ma vaenga i o le customs mai lato e ta o mai i ia si o levanga fufu mana tu oni se la ko lenga mai tu lo fa fonga la ko i ru so fangua fo i fa tata mai ko ngo fakanga lenga nga mai i fo la fa sain ono no winga e mi se taimi o kam fai ola uia fo tiro i sabe ma fa fonga la tu ki nga sa we mau Ai whaia. E ina languna fo a kongaru akua la kusau ai whaftai fo i le vavara lata fo o so tanga o le tunu nei manisio tunu le Pacifica malalang e maua ia i kangakangi o fi so nga tu la fo ia o le fa mo nga la valai ia si tia le sa ngole mu le tunu manga luenga fai pe a fai o le ua i mo le official o le tunu ma di la ta ua tele la mal mata pulea
Tātou te le I mawhauwhauina o le amatua whaalawi loa whapenei. Fo le ao te ia I loa tangata. It was almost like a threat. Fo le I tangata soli tula fono. Watch out, we're here now. We're opening an office and we're watching you. Ia mana tua fo I so whainga lava mtanga luenga leo. So se whautuanga ma se la pata inga mtanga luenga leo I sina lava ia. E iai ala vainga le o leo mau kei I. Ko ke fiua ko ke sosola. E maua o whamtalanga ia vai. Po whea ko ke oi. E maua aise a. Ia wao ke lole skai mi ale whawhekangang I whamtalanga whapea. E le o whaia la o se whamakao. Le mea mo ia. A ka waku ia ki oko. O le oroi. E maa lo alea. Le tū la fono. E maa lo susu e ngalo o whaia. Mana tua sa vea mana whawhango le atinu. E esenga ka penga I ka ngakang e ia awala e au mai e ia whalau whasaina. Ma whai e so se sori ngā tū la fono. Ai ese foi tape na ngalmjanga luenga leuli. O le foi ka penga. Inga ia whawheko ailea. Le kāpenga nga lea, ioi, counter e ntanga luenga leo, lea e kāpenga. Nge iailan mga kufu lea lo tanga sotu lafong. Ia la whaila sotu lafong o la apelengi whainga o vaenga lea. E reido, lea. E iele kaimi, e whafonga lea tenu. E se furu skepula o momu ntanga luenga leo lo iluma. Ngai leo kākou, ngai leo ila tolo o whaisori ngā tū lafong. O le mafu anga fo lea leo na watu whawhautu anga lea tenu. E kaunga e ngofo le ma fo po sa o la mbele fai a wai yelo ma salonga ele kai mo a gela ko mo a o ka kalango ina vainga le e ile vainga no fie tala no ai ma le uma o le ava no le fefine lela pe ia mo ka ngaka le o lo fai le vainga le o le o e asi o la to ai ngai far pui wa avere o asi o ai ngai ma le fatana I come for you les makola ko ngufu ala fasai contraband il vai asona nei ia mai lena vai asa fu nei lenga mau em kanga luenga leo nisi o le atunu e ko asi o la ko ainga a ka fa manga ko ngufu ala fasai o le winga la fam kana o le kele yor ke minga fa ila ka pinga ngane ke alu kam fa fase sen kanga pe ko mo mai ia te le la fa mo e la ki pe ko whakanga o ke lui tono o le wharpuipui asi o ainga. Nua, o le amo lia o le tūlafon. Ma a fia ko le lau ke lolo ainga. Ia, tūlo se ufa whaingofi, ungaro whawalwari ere ufa. Le ua elua kumalo ma faufa wele ma woi. Ia, ai ni ai o la ua lev ua. E vatu fwere whamalo. I le tātum tanga lunga wharpuipui. I le lava tā pina. I le lava tāpina, le ua mauai. O la whautuanga. A whai o iei se awa no i a te o e te alu e asi si o lo a inga. Wha mole mole. Ai manga ave se kupi. Tala noa mua mtanga luenga. Ai manga ave se kere fongi. E ki kana nguon, mai o mengi ere whakangasi i a vanga na ue se whatananga. Ai au e te o wale e mawon me furu o le whauru malo. Wa o le afularea. O le aruaku. Maua. Ko fa foi sa me fa foi kere ari tonu ya e feilua ma he ono a fa ina e foi la tanga tali tonu pe a fa o ye se lu fetu na inga ke lo ko ma va la va fa tu anga fa mon mon ele te tauna tupu le tuna wo ye foi to mai fa pitoa I matanga luenga ma li I matama ita I matanga luenga fa puipu ma wai ia man tu foi la o lo le lofa le na ma diro a wa le la tapu ai I ia ma fa tapu la ai pele ma fa ilona to atu wa ni stanga to ai nga asi stanga tale to o se mea le fitau ai o le fo e fa longo mai tangata na fa ia le mea sao ile tai mo la fo la ma fo fau na te fa fa lua e sao la lo mo wolo ai ko lo ku lo ai mo lo mo na diro ia la fo ia tai fa fa tu lo e fa mel kai fa sao Sumela merka isa ngak samo. Sumela merka maluanga samo se kuia se loka o. Ya lela. O le si vaenga le neva ia so ia mo si de fiel tata utunu. Mana tua sa ver te me fam sinong. A saulu fa salanga e te le fa puipui. E ia inisio vaenga e te tauna e fa tino ne fa malie nai e le fam sinong. I lo fa salanga. Vaenga mo mereka ko ngalunga fole ka ko le piti pele ka wisol community work e fatino ina
o lau fautuanga i le atunu wha mone mole. E ta tau ona e usta ia. Ia wha atununga ia. E ke alu i lawa. Ke alu i lau ngā ruenga. Ai se a. E kere laku i lau ngā ruenga. E mauti noa lava. E te lele avanoa. E ono toe mo liai e wa e le whatino ina ma e usta ia. Ona avele ma vaenga i ono wharipui pui ai oi. Mo i lātou fo. Tulol whaafonga le atunu. Le anga e mawhai ona whaonga e le atunu ia tātou tulol whaafonga le atunu ia auna pa ia le atua whaiwhau. E kuli ai au i kula. Whaamon mole. E te tauna tātou whaamaoni. I le tuina lalo o itu la le tangata na whainga ruenga. Whai o le aruak. O lau whautuanga. Longo le mtanga ruenga le corrections. E te taunga kaui o le edi idea. O le ankua kuai. Ai le ia masi sawea. E whaatino ngai kula ia ngai waku. Ai se a wa a whai a saur kakalenga whaapeala i ere o karfuku e whai de sot kula whongo wai mauki ngoko sau fo sunga al whawhianga ingai re ka ua whaamon mole. E te tauona tātou whaamao ni le vaenga lea. O le si vaenga a whai ua mause waki fo ile le lo a au. Tauona e usta ia tū la whono o vaenga e mawhaiona e alu i manofuanga i le mawhaiona e alu i te tauona e whai e vaenga. Ia, ma taimi whaatulanga i le fo. Ioi. Awa, oisi whai au. E alo lofo i tangata wha. Saonele. Pea pe refer it. Iona whai lori whai whai wai. I ke le whai se ngā luenga. Ai o wa ai a o il falsai o saumpo. Ia. O i kula. O i kula. A kasi ala sa e wha mao ngia isia sa. Wa lei masau si loku ba. O lau whautuanga e tau ona wha mao ni tātou. I le whaatino ina o vaenga mai a inga le wa o mai e whamsino. E le vaenga o te fia silingia ma tultulu loa ia lau fionga i le satini. I malu o le malo. Vai asul nei. Whatala noa mai ai le Pacific correspondent te mai tai o Barbara Dreamer. Ma au mai ai se tala whaanoa noa tele ma le tūlanga o ata alo au mai. Wa maua ta maiti a onga i loto a onga i Samoa. Ma le foi la ua vevesi ai na ua tali mai ia le fionga le whalenga furu o le motu. O le Palestine foi leo senate. Ina ua tua ia le lipoti le na. O tutuila ma manua lea o lo au wala mai ai ia ngā koti ia ma meo aisa, ma meo whala au whasaina i tono lea tenu. Lea lawa tali mai ia tuaolo. E le fia li poti le. Ona, na te le tali tonu o Amerika Samoa lea o lo au mai ai le mea lea. Sa whai atu lala polkalame. Ina ia whaafonga mai ia te tai o le tātou tonu. Ai maise le malo tau ape o lo iai nei. E te tau o na whaatuwina se Special Task Force Unit, ese mai leo leo, la tau te wati ina campuses loto a onga ese. Ile mela we, o le tai fitu tai valu tau sanga o ta maiti ia leo wa au mai Samoa. O se mea e whaanoa noa ile loto e lau fionga le ni sātini. O leo pomoni sa vea, le sao o le whaala au whaasaina le wei te mine i wa whai as whaatutupu lai. Ia, le iei la sao whamtalanga e whai ai le vāle o Amerika Samoa, mara tātou tunu. Ia, o nā lai, ia, kailo iei, ai inga la ko wha maumau, ai manatua. So o se taimi e maua i se si whai ka inga, ina malai vādele. O lo mo se si o sau mo fala o fasaina. Peno si de fia le tunu, ma fa fo anga tato por kalame. E ka uaya, e ka uan tanga luenga lelo, le mening sor kan kada. A fenga mo Australia, le nga fa yo so inga tanga luenga lelo, fala o fasaina. O le ukanga mai Australia ngi silangi. O le uka sau mai o ifea. Ilusia e ta watunu ia au tele o ma tele o ilola ia i le vaenga le utua ia ai ma fa ilo ai ia masalo ai sa e fu i na ngona fo i le malo sa mo fa atino i le vaenga ai e ta ila la tilo i alo ma fa na light o le facility le fa fengo i kamiki sa o le sa no fa fengo e tanga tolo ia o lo la to fa wala upomongia ele loer ka magiki valu kausanga. O se aisa de media. Pa wala isa lai lo isa mo ngala spolo ka kamiki. On e yai tanga taulo i tuato le vai. Pe fo New Zealand. O lo o yai tanga tai tua
o lo lato whaia so tu la fono lea. Ai whaongai na i alo ma whanau tala pau. Walo po moni a o lo iei por kalamenta luenga leo lea sa whaia i tono e kalesia. Ai se a, wai iai le whaamaoni. O lo iei alo ma whanau e iwa tausanga. O le wa makankau whaikengia. E au mai te tonu o lato whaalapo potonga. Ai se a, e whaafai ngō fia ona. Kidiva ko ile soli ngatu la fono ni fo la fasai o I la via foto nga I matu fa monmole sila toto ai allo ma fa na la tira o I foi e ese le ka ua I o le vai ngale tato titala no ia so fu o via tasi tato por kalame matua mo moli fa na ulumo ilumo potuang le ia ma se vai ngai vevesi ya rusa on ma ko mo ni o pokwa ele ku wala ngo ye matu e nofo oia pikil fana o le ava noa le o yentanga ta matu e feo I makamaichi o le ava ngoa le e mafai ona fai e so ngatu la fon o le fai ngo fie ona fa ase el tanga ta matu o le tamaititi a me se lava pe ia lole sukalaki o kupi ona se ai le o mafo fa o le fana o pawalo po le ngai vai ngai ne ite u ma o se soifua o alo mawhana. E se ta o le vaenga. O le upo moni sa ve mal whafonga le tunu. O le fuala au whasaina. E le ngau Samoa a fia. So o se atunu ula vai o le Pasifika. So o se atunu o le langi. Leo loa o loa a fia. Ia e fika whana mawhau ye. O i tangata mātutu o lo lato soifua. O le mwhenga karin whala. A la whawhia la o na mwhai e tamiti laiti. Alo mwhana laiti. Ai mwhai e kamiti. Pe a faile tiu te o mātua. Ina ia sila toto o le saunga le mua le whanau. Vaenga mua. Ola via fautuanga i la whanau. Au ke so ngai ngua se vai e kere I lo le usau vai me kere I whaakaua mari whanolo. Lua, suka laki malole ia tātou whaiteti. Mana tuole na iei lole ia na mai fo ilunga o le tātou penga te whailangi malunga o tātou walis whasaralau ma vaenga o leanga whaonga o lole nei o lo iei lo ile isa. E o fo ile pia. Le na mamawa e soifua o se tasi o alo tātou tino. O vaenga I e te tauna tala noa iei mātua. A wale whiku wha ia ka ia kou mea ai po vaingo mai stamaiti. Ona e te lele a fiang o isi kami ki la mai tono la tau ainga. O lo o mai malea, malaisa. Po o whara au whasaina fo. O lo na winga la e se tau fu na whaise. O le keiminge wa tau na whatala no ine tonu a onga. E te tau na whaieni a onga fo ile le mesi ai pēno tau o te musolo. O I e ese le whata wainai o le ngalue ngā mātua. Mo le saunga le mu o le whanau. Malina. Malo, saundo I lau whionga ta ua fo yo nei fautuanga lo watu I tātou mātua. You are the first special task force unit I le vainga o lau whanau. Io ia ai o te tali tonu lava e tau fo I lava ona ai I o wa leu tali no atu o Samoa awa o tu ainga whawhita uli nei ma whalawelawele ma fua mai drugs I le laiti o tamati o se sile Samoa toi titi le se vai aso e le leilo loa ini te ineti te to lua o le tausanga o le sefulu lua sefulu fa sefulu ono awala e ono tala tu o le meta o le child trafficking. Yeah, and child solicitation, prostitution, to load for fonga letenu, o mea na a fia ma affiliate bene o le popo lenga lena. Yeah, ai. E lau fatu talanga le FIFA I asave. Ma dielo. O New Zealand nei. Wa te lele vai ngā ua le mawhai ai e mātua o na tāwhi o while whanau. Pea fia kua ka me kiki ari whawhamarewhari. Wai se ia vangana, wai ei se vaenga wai whaamauti no I mātua o la matia seifu. O le winga la whamtalanga, kua suka sikausa o la main, sifuru on kausanga, sifuru fiksu walu ari whafo. Ka whiwhia koe mākua ai o whailea. Le lipo ki wheme ua mama. O Samoa, ese. O lai ka kewa ai e Samoa. O lai mawhai aonga. Whaonga le pulea a mātua e kau. Ngof maroro le whari. Te lea I o le vaenga lea. E tu ufesili lalo mawhauwhau. O whea o I ele kama I se furu kausanga I le lewa le pōarunga o ia.
O vai ngai e tauna tilo ia le atunu e mese lava mātua. E o ni sila nei le avat whawhautonga le atunu. Ka i foloa le wha i li lima le fiafi wa e si la fia o ka makiki wa sa tauno atu le whale pōre kolu o kuwai. Te alo le tolu wa tau yaso maasani sa kaungo o kore sifukau sanga ai afar kolu wale o te tau na tu ufesili lo mafau. Po fe o iei lea tali ima lea fine lea. O angisi o vaenga ke whaia vādia. Wa kaunga vili ainga. Kaunga so ka ile haonga. O te tau ona vili nimtanga luenga leo leo. Walea maa sangi le routine po le vaenga le sa maasani na whai. Ai leo kako whakarikaria se ikea se fulua po. Whako ao sole poli o i e te tau o na malosi ei le ngā luenga mātua mōre saunga le mōre whanau. O tātou tino whai, pia na e tau. O le kak whakari kako whapea, e re lopo o marong kausonga. E re lopo o afu ua masanga wo, a kako kere lo atu o laua. Laua ave wha malosi se tas. O lo winga nā le lau whamtalanga. A le ma whai e mātua o na piki le whanau. O na onisio tuatua ngia fo ile leo le aso i ngā luenga. Waka kaunga e ki kiro kai me kaunga o melita mai titi whan. O i foi, e tā ua i leo ka miki maskere fong. Mādiano. E tau no ta mai ti ke video o feo e iai. Po o nisi fo le whanau ni feo na walau mai. O le tele ia o ngā luenga ma vaenga e te tau na whai e mātua. Mō le saonga le mu o le whanau. O le vaenga pita silan tau. A whai ui se vaenga we pole. O te tau na wha sota intanga luenga rau. Malo, sa doi lo fiona ta o tele le ta matamea tu vaenga na langa walu ale nei vai aso. O tu lai mai ia fa fita uli nei tono le tato tono. Ia mara polenga le na ile lai ti tele o tau sanga komiti. O te matua ia uofo i tangata matu tua nei. Ai fo nisi matua. O nisi fo i tangata matu tua o lo latu whaia le nei mea. Ia. O le lumana ina o Samoa mo atai au. Le wa amata nei ona whata i tai ia mea. Ia, ai la whatu lo i tu vai. O anisi mata upu sa e ta pena i ai. Ta te whasoa i fo i au whaafonga le atulu. Ta ia sa veman whaafonga le atulu. O lo i eise whaafita au li wa matona whaatuputupu la i e le taimile nei. O lo i ai al whaatamana o le atulu. O whainga i au winga mātanga i whanau. E nisi o ainga, e nisi o wō, o nisi fo i e māsani e. A o i ele vaenga fo i le pe o mo musule a kungu e li poki vaenga nei. O lo tupu teimi nei sa veman whafunga le tiro. O lo i eini whaafita au lo o a fia i whanau teini. I tonu lava i au ainga o whainga wō. O lea o lo ua whaima māsainga ua sua malie, ia i lātou o lo o whaia soni ngātou la whanu nei. Le whaia i whanau teini. Pe whaia fo i whanau i tama maari. A laia, lai ngu wa ainga. Ai sea, o iele la ngona fo le pe ua makamuri e ka ulanga i whaape o tōwhinga i tono le kālesia. O le vāma ainga. E ke ua iloa i fo whaapea e mātanga, ua mātanga ai le ainga. Ai leilo, o le kele i o le afianga o lo o afia i whanau. Le o lo o afia i sori ngā tū la whono. Tu lau wale pula whaanga ainga. Lia lau. Ala u le poima lau le mawhawhau le o lo whai. Moni. O lo tupulu te minei. Te le o afianga, o nisi o alum whanau. O iele langona o fia pule lo nā tō soifua. O sui ai fo i winga o tamaiti tono maftanga mainga. O iei fo inisi o alum whanau o sosola. Ai sea, o le sefe ka mai ki kongoa o la tō lava whali. O le whautuanga lava iere ne e fiafi. A whaiolo o tupu se whaafita auli whaapeit tono lo ainga. Keo fo ia o male lei o lau moe. Ma e maa whau le lei. Mō mua, o e leo lo e whaia sori kūna whango. Keo fo male lei o lau moe. Ma e loa. Ele o sa o le mele ke whaia te minne. Moni. Lua, mō oe lea ke sila fia. Ke ofo mani ma whaionga e mā lo ma e ala i fo i kai a uma, whailau loku. Ma e popula atu le whanau. Ioi, ma e wa ai i whanau lo a fia. E ke ofo mani whainga e whaio le vainga. O te te talo i le atunu. E le tauun tātou no wha. Moni au. E o la kakana ngoa mamau fo i le tātala no.
A whai ke si la fia o se whai au o whai ngi sot kulafu. O ke puli. Waka kaunga awe lau lipo. A whai te si la fia o lo lava to lua por tama por tina o whai sot kulafu. Wha mun kaunga awe lau lipoki. A whai te si la fia o tātou mātua walo o kupu. O grandparents o kamaiki. E le kaunga e ngofo mai mawhau o lo whai. Ia lo whalo o whai lea. O lo whai lang sala. Ta tauna li poti mtanga luenga lelo. A whai o atu le whanau. Ma whaai loa atu o lato ti ngā po nisi i o whaafitau di o lo tutupu o lo whaia. Wata tau una sa ili se fsoswani. O ke le o whaafitau di fo ile Samoa o meika meki FMH. O ke whaer ngā kala le sa o ngā mek whai mei. Li hei. E ta tau una e tali tonu i lo walo. Awe mtanga luenga lelo e whaia la tutusuenga. A sawa la le kadi e rei. O le ua e loa. O le ai fi le muro ma fofo i le se vai ngatu. Ai a whaia te le tali tonu le whanau a le kupu. Ai maong ange se whaafitau di te le. E iai vai ngore tū la funga. Mōri ai mō. E ongo la vele vei o e loa. Wai a ku wale whea sao. O le ua e whaia lang sa le kusa le Amerikanka le o lo whatinoina. Walesi vai ngā fua. O la ua ilo e seisi o mātua ne mea. Ai ua masi asi e maufiufi e ale nei mea mata ngā o la whai. O le winga la whamtalanga. O kako ngofo ia. Mapupole i le vāmata ngata, vāmale ka le isia, vāju tono seo ke musungi ke ua male pele mako ainga le angolo uso, le angolo utuko fine, le angolo kausonga, la pisi. Wahai la pisi lau kilo le vaenga. Tilo ma e sila i le afianga o le whanau, e le ngata le mawhauwhau. O la tulangona, au tino vo. E se le whanau no le vaenga le o lo tupuri. Walu pumuni, e le ke kakalungo i le whewhine nei. Mai, e le ngata le nā. O se tulanga mata ngā male masiasi o lo whāoa o le mamalu. O se tamaitai, o se teinei titi. O se tama i titi. Awa o te whaingo ina to ai ngā tangata ne, o meo ola. O le ini ma fau ola la tū te loi whaavasenga lo la tū vānofo ma le ta mali anga ma o la tū so tanga ma whanau. O le matua ma tau ti. La whai whalongo longo bātanga. O le upu mautino o le nā. Mana tua. O le tausanga ni se beha tunei. Mo na tua tu i manai tausanga ma vai. Te le ia wā onga ia na mōlia whai a onga. Na mōlia nisi o ona le tua le asa ala tau ngā lue i ka le sia. Nisi o ila, o nisi o ila ko ua, ova ma le tolu se fulu tau sanga. Aia, le anko e whai whamsingo nga ma, ma ko i lo o mai ma maua ai ma mōlia i la tau. E le wha apera o te mōmōra nei wā, o tupu ai. O lona winga, o lai iai le whasoswani. Mo oi ai mese o anum whanau. E se le whainga tāo le vāenga lea. Wao le a fianga o mawhauwhau o le whanau. E le ngakai i rea sora nei ma le tausanga nei. Into their adult life. E wakua i ai lo lato soifua. Tupu ai. Ma te le a fianga o le whanau. O lau te tala o le tātou utunu uwha monmone. Whaise ngarue ngā rofa. Aue ke mpopole e le o se makang. O ke le ka ula i mea o le matanga o le iloe kangaka. Ia te au lava ia, o se whesosoani tele le i la tōlo awhia. O ele mga ko kako se o ke musu ala ngai maka ngāni mengi. E te tau o na whai se ngā luenga whesosoani mo ala ma whanau. Lua, e te tau o na whai se ngā luenga. Se ia o ia ele ma fufau i la ko o lo whai ala sotu la whono lea. Mo i la tōlo o whai ala sotu la whono lea o e maka ka kopor ka le mboka unku. Ai le ngata fo i le daa e lau sunga le li malo le malo. Maua mua, whai lea o inga whal pui pui. Ai tuere mangalo mai fwoi. O le mbea fwoi tas. O loro inga matua lea o ia whai a ina mawhau whaunga o tangata nei. Pea lea leina o whai atuai. O te whatu sa ina tulo wal whafonga le tunu. O mawhau whau o mea ola leo o iei tangata i tulo. Langa o le tele mea o lo tula i mai lava. I whainga le manui ai. O vaenga ia e te tau na awhero o tupulo ainga le te mine nei. O manatu le whiawhiri nei au mare tātou porkala me tātou mta upulia. Le anga ua wa aile matanga lue ngā leo leo. O lo o tupu i vai aso uma whaafita au mine. Pino tau te imo sola whaafonga le tunu.
e kakau wonga e talitonu I lo walor ke mine sau fai mai whamtalanga ia te oi. Oe ave ian mata upu lo official lolo. A mailo le kadi wale e le kau fo ilanka ko fe kai kamaki. Tau pe ona tato mata I tuina ia vaenga o sui tonu lo wainga. O le vaenga fo ile e se le tā ua. O le Yesu tanga vāvala lata a oe malefana. E fai ngofia I ona tala noa malefana. Pe a fai o I ni whaafitau. Ai a fai lo umakalango kamiki ma e mauti noa lo tupu. Alo e no fonofo pe a lo fotuanga wha monomoni. Fai singa luenga sosani mo alo whana o lo afia. E se le tā ua le vaenga la. O le si vaenga o lo I e te mina I sa vema le whaafunga le tunu mo I la tau o lo opule le soifua. O mai tau ina fo en tanga luenga. O inisi o tau whai pulo la tau soifua tonu o la tau ta vali. E whaonga ina ili whanga au fu lelo le kesi o le ta vali po tonu o le whale. Ia, e watula o fautuanga mo le tātou tunu o la tau te mawa ina atua nisi o tātou ainga. O lo whaonga ina le tu inga awala le pule le la tau soifua. Aua e ki kakala le ta vali mai o se kukongu pe a whai kesi la tu. O lo tupu se vaenga. O lau fautuanga ta tala whai toa mai aru se mea mau. Le anga o le malosi o le kasalia. E ono afia I maoi. Mauni o. O le vaenga piti e ile taimi fu lele be akulor kako o lo kupu mai kamo o kulo konfai ama I fafo o la fautuanga sila e lo saonga lemu I e alua ko I maoi o na mawele o lo soifua e ia le vaenga mo la paua e o la vai ate o tau lau whainga venga sa o mata I se video na pu e o se tasi o mo atu ia li leo ma salombia se tasi o tabale o whale tonu sa ia ina matanga pepa I to tonu ai va ai lau fiong te lo te tonu lau tala le malosi o le manongi o le drug lea na overdose ai le leo ma pa ui fo I lalo o e tupu vaenga whaapea o le winga o whamtalanga e whaitete I le atunu o wange I le mga kufo le ka ko mga o akulua o le kamwhai e whaolo le tangata lea e le aise au ngā oi pea e aruaku oi o ma wai malu soifua o I e watu whaafautuanga e fo I le tātou tunu a whai ke si le fi se vaenga whaapea o te tauna e vili le tas e le ngata le tanga lua ngā leo o le fuimu fo ma ne e aluaku oi ma oi ma wai lo soifua le vaenga lea o lo vai a fo I le to te lo I la tau fo I le amisela va I alum whanau pepe o lo whai susu e kam tanga lua ngā leo te mine I se tolu masina le na ma soifua ai le oi o lasa ia I manuanga e loa o masusu ngam tanga lu ngale do e le o se fa lave fa fuse e foninga mai na I ni so basing fa o rima e batula te talo mala fotuanga tatu tunu le fia nei fa mol mol o tatu wal ma fa na o te tonu sa ngale muito no tatu bai ia mai le si vaenga le na o la fa o sa no la o fia e meo misa nei domestic violence ia I tolu ainga pea ola ina misa le whaonga ina e tinao tamaiti as human shield ia tu ai tango tau fi mai pe vole fa pe e fefe il te malolo le tu mai luma folingo le pepe e pe tali pupuni ai le tina ai le ai e sawa kwa le ku ia le male ma a fai e tupu se vanga fa pe sa vea po o fai se lo misa o maula vea il fana fa mulu a wole nganga ave le fon mai vai le fo mai ma fai se fa mtalanga sa a war kai mi a fai nga kupu o se vanga o mau ka ko sa a or kai mi ke pe pelo e masalo mi ai e se vanga lo e fio a le termina vivesi o no lo la matia ia so fu anu fa na right me se la vela to la le fu le tau sanga la to matua I sa wanga I le ngati te tonu ainga a o le va o ngari a o la via kum kamiki ne la lo fa isu ngam tanga no ngale lo te mine inisi o fa fita o le maso ngatu la fu o lo a fia ia tatu whana. Ia ta tonu no tatu teimi lau whionga sa vea. Muli atu whaaftai lau whionga mo tatu no whaoro nei tula le fiafi. E whapia fo il tatu tunu whaaftai le whaavano ino to laoma maota. Ia wala tatu polkala me mana tuafo. Tatu nu mera masani o tastastas. Vile mtanga luenga le leo so lava se whaafita uli po se whaarabla whaafosei. O lo tupu te mi lava nei, o lo a fia ili saunga le mula matia I meto tino mara soifua. O le tasi o limor tato numero le wala wai mtanga luenga le leo
ini whaalawe o lo tupu mani vaenga te fia li potia. Ai le os whaalawe whafose i male olu tasi o valu Faiva, ma wale susani ma le tō ona whatau wa. Wha mamalama vaenga o tu lafo. Wha mamalama lawa ia stau ia wha mautino. O lo whatino ino ngā luenga mtanga luenga le loi tono ne tunu. Ia ne fiafi whamnia le tō le tātou tunu. Mo le tātou tunu se weekend fifia, ia ma se weekend monia le lofo le tua. Whamnia fo i tamam tina mātuma lo tātou tunu o lo tono mo ngase. Wha mai se le angango le tua i a ingo le tātou tunu lo uftia la pongisa. Wha mangaro na tari. Pea whego isi upole tau tamari i lau whafonga. A o seanga wha ule tau tamari i lau sitasila. Tātou taupulo le lofo le tua le vai aso fau. Tātou tu e whailo iai. Ia nei tu la soifua me manuia. Ia, malo, sau noa e lau sunga le li malu o le malo, o leua whaifo i tua whae. Ia, le seunga fo i sa whianga iai ma lau o fionga. Ia, mai se le tala o le tula fono ia mawhai o na pui ai o tātou tangata. Whaaftei tele mo le teimo o whaavanoa mai. Ia, mai se fo i o tiu te a wale e kalesia ma le sapati o lo o mua. Tāwhi loa i le vai asa fau. Ai anga le leile tua, pui fo i o wala. Ia ma maua le saunga le mua. I so se teimi e whaatino aina ngā luenga. Pe ofu le tōninga, pe le ofu le tōninga. O oe o le malu o le malo. Luas ful fai tū la. Fitu aso le vai aso. Tolu se lau ono sul lima aso le tausanga. Ruia tele. Le ata se i tā tala i vai whanua. Mai le Pasifika ma Australia. Tā pena iai le tamaitai le sui le Radio Samoa. Mai Canberra i Australia. Miriama la toa po Maria. Tara flapa maro le soifo si mere whafonga tara fo o le Radio Samoa. O se tamama tua e fitu se fuluono tau sanga le matua le wapu e leo ina ua masalomiro na tu wina o se vaila au ona i se nofuanga na whai se campa tamaiti le ua mta ua na vaia le mamai a o iei i lea nofuanga i ene langi. Whai mai leo na anga i atu le camp lea i le nu o Stathern i le o ngā titono ene langi ma whai aise aki o tamaiti. To balu na ave atu le whanamai ma o to te ai tua ma ua mai apsa o ta iei leo i o lato matua. O le ua po eina e fitu surono tau sanga na matua lo tau fia leo le masalomia o ia na wha o na ina tamaiti. O lo ngā lue whatasi nei leo ma pa anga mai ofisa su e au fia o nanga mo tamaiti ia wha mauti noa e maua le leile mafu anga o ne mta upu. Wha te ia le to tele le nei ripoti ma ua wha o fo i wha malosi ma whautua ngai a inga o nei tamaiti o lo o a fia. O lo wha ngā sono nei le su e ngā. O se tamaititi masona tina le isi to orua o whaapopo atu i le au maririu i Ukraine. Wha mai to asfuru ono o maririu ma le isi se lau lima sfuru lima o lo manilua ma i oso wha inga Rusia i a Ukraine. O se tamaititi ono tausanga marona tina na maririu ai i oso wha inga Rusia ma o ta ua iram tanga rengo mta upa aruto i fale o isi foi tamaititi to orua sa maririu i isi wha e tu o Kiev ma o atu i airu i oso wha inga Rusia. O whaawau peos wha inga Rusia ui whamatau mai a Trump e ono tu e whaapopo nisi sa po o tariffs tau whawhatau inga i rungo re tūrangolo iei nei pe a whai e re mariri ane mo se whire mu i rea whai tū. O ana pōwhai mai e tolu sarau maraiwa drones ma re valua cruise missiles na whao ngā e Rusia. Ro whinau pia Ukraine e rei whaatou i raloina i rātou ma ro whaawau pia rātou whinau o lo o alu pia le taua. Ia Amerika o le sui whapitoa le malo Amerika o Steve Witkoff o le aasiasi atu i Gaza e asiasi no fuanga o lo utufutu whainai tau mawha po food distribution sites. Whai mai le BBC o le aasia e Witkoff le territory ma whairo i atu le paramio Israelu Benjamin Netanyahu ma o le amalanga whatasi atu Witkoff ma le ampasa o Amerika i Israelu Mike Huckabee ma whaamautu wai se tonu mo le kiliwa ino tau mawha mō tangata o Gaza. Pairo mai le vanga o whanga i o ia whanamai i le Hamas i Gaza, e se rausa furutasi tangata wa whasiotia, po wa maririu, iwa furutasi na whasiotia o sa i diani tau mawha ma whasosoani i tu tonu le lua se pulu whaitu la o le i o mai i le asona nafi. E tele ata o lo whairo ai rātou na maririu o anga i atu sa i diani tau mawha mo nei o rātou a inga.
O le whamasinonga mawalunga I fiti, le ua whaido e stasio ana whamasino, o le vaenga e whea ngai mawhala au whasaina lo o au fia le whea avea ina, o le ASAP o le methamphetamine. O le whamasino Aruna Aluzet, na ia whaidoa ane le whaiunga le mataupu le ama whaidoa ai, e to o fitua ri ua whamaunia morianga e au fia ima mataupu e whaatau I le ASAP. Whai mai le whamasino I rātou o whaia nei ngā yuinga, wa whaahau penga ina fo I a seta pe o satelite, telefoni whea avea I maisi, mai fōringa o loo whao ngā ane fiti o se no fuanga, e whaatau nuu atu iai le uta o fuala au whasaina. Ma le tara murimuri, o le sui whaao ma o le presidente fo I le University of the Pacific I sautere USP, o fuafua e whaamutaro na tura I mai le au unanga lea I le āmatanga o le masina fau. O Professor Paul Aluwalia, wa ono tausanga o ngarua pe le universite, a o Februari la lua tasi na tula I eise fete na inga, ma le whainga malo I lea taimi o Paini Marama, na tipoti ese mai ei loa ma Aluwalia mai fiti. Sa ia la ngā papolenga e whatatau I ngā yoi ngā nisi o taitai, sa ia la ngā fwoi mata upe e whatatau I ngā yoi ngā whaia nisi, sa ia I le whainga malo taruai. Ta ua le Radio New Zealand o roo vi ia le Universite Aluwalia, mo lana au onanga I le aonga e meise I lona sao I le au tawina o le whanawa onga. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso manuia tele le whai unga le vai aso, whaafitai whaatasimai soifua. Set your face on fire. Talking about a aiko ane. Check him out, fina anane. Check him out, fina ane. See that thing all dressed in red. Aiko ane. Wasn't for the daughter, she would kill him dead. Check him out, fit on me. Talking about a aiko ane. Check him out, fit on me. Check him out, fit on me. I'm gonna set your flag on fire. Talking about a aiko ane. Check him out, fina anane. Check him out, fina ane. Check him out, fina me. Talking about a aiko ane. Check him out, fina anane. Check him out, fina me.
le nao whawhiwhianga sui whiwhiloi iko medley mai le Polymite Express. E na ua se furu winu te o leo te aile tu lai lima, ia se e maali e mai loa le sa. O le whionga le tausala, ia o le whafonga fo le nao le tātou pole kalame, o le whasota inga ma le Henderson Cars, e pulenga ma le au whainga luenga. Ia mo le taua lunga fo i o ngā ruenga nei as whareile. Whatalo whatu ati, ma lole so i fōmanuia, whaafitai mo le teimi ua whaavano mai. Malo se fo savea, ia. Malo la verenga lulue, ia lange mafia tu elo whakeona, whawhaina tapo kalame masani. Ia, o a mele nai tuara tato ofisa, o manuia mea uma? Manuia mea uma i le lofa, ma le anga leo le tua, mātango fia le nei aso, le ise timu, le a pē fo i malimatangi, ia ai, o whaisi mawhanawhana e le i malulu tele, ea, o a meile nai tū ma le tātou ofisa, ma le au whainga luenga, ia whapea fo i a, le mamalu o Samoa lo o tau whiutanga, i le aso ma le aso. Ia whasai lava sa vea mo whasili, ia o se report atu i le tātou ofisa nei, i o lo manuia lava mea uma, ia o ana nei le sa whapeona whatino ina i nisi fo i sign up le malo na tunu sa whapeona o mai lalo i Nelson ia leo sa while lei mea nei le whai au ia le la sa whatino ina ia la to sign up ia lo to e malanga atu lalo ia i le meo lo whapeona au mawai ia o Nelson e whai lava si mamau ma tātou ia le whapea yo atu puele la so feri pole va ai la lo Wellington ia sa le le ia no atu lo le Nelson le me lo au mawai ia o nisi o lunga nei o kilani ia le sa whaatino ina la so sign up nei la uli ia le ua maea ia o le pisi masani la va le Henderson Cars ia le malu la va le atunu o lo whapea o na nga i mai i le tato ofisa ia apalailia la so tavali Malo, whaaftai, le tu wawe noa fo i na ia wawe whaatino ia tālusanga i la tau o lo o malanga mau mai. Ia, o na toi wawe fo i leo na toi fo i. Ia, mao ia la tau tāwale fo. Aso tai au, ia o le whapena fo i o na toi tala, ia le tātou whale tāwale, a o le whiawhinei tāli tū lai ono. Ia ua tāpunia me umase i wanga nāla. O lo te tala pele ava no e so ta ia tuai se yo o ina tali tu la sful mal tasi le po na nei o le sa le ia sa le sa bea ia o le au nanga lava le Henderson Cars ia mo le susoani fo ia le malo la tunu o lo fa pe ona na fiamana o mia le susoani ia le ala le o fa pe ai ona ngalulu e pe ni so ta so ofisa se ia pa ia na nei le tu la sful mal tasi ia le tatou ofisa e tapuni nei tūlai ono ia e ngalulue pea ia nisi fo ia le ofisa wo mauna tōwhia e ngalulue se ia pa ia na ni le sifu matasi o na le alufa le ina ia tatou a inga fo i le whape o na whainga ruenga ia o le peo le taimarafi afi ia le whape o na whato a maua i se taimi ia e tuina mai fo ia lato apalai i lungo i tatou telefoni ma lungo i tatou Facebook Malo, ia, malo si fo i le talo sanga le tangata lo ola le benefiti, ia, po o le pensiona, fai una sau i seisi o lau whanau, o lai whainga luenga full time, so soni le talo sanga. Ia, ai alu ale ingo le tabale, ia te oele na talo sanga mua po le benefiti, po le pensiona, o le sao lea. Ia sa le sa vea, e tā ua tele tūlanga lewa e tā ua, e pe ona sa ua fo iniso tapo kalame ua mwai atu. E tā ua tele le tūlanga lea ia silafia e le malo le sunu. E le ia nga i mai fo i le tato ofisa. Ia mo le apala ina sa vale, ia mana o le tangata full time. Ia ma tatu tama matina matua le whape ona tala ia pensione. Ia mana o mia lava ia se tangata full time. So sesi lava po lo watali po lo wafine ia po sesi fo le ainga po sa wo ia o le tangata na e full time ia sawe e te luo fa sasi le application ia atu lango le peimeni ma tangata e alu e tabale ia adu lava le swafo o ele te benefiti ia so a fai o lo o e maua maile nei
Pukalame ia o tulanga na po a ia inga le na ia o le tangata benefiti ia matatu tamama sina matua le wa pensiona ia e le o ni tula fono le Henderson Cars e le o ni matatu la fono ia au tula fono ua umauna whaatatia mai ia e le finance ia mo le apalaina fo i sosa o pole apalaina fo i sosa avale. Ia, malo whaafitai le na fo i so dio lo fa wo pe se i tal sfumal tasi i le poa na nei ia ne i biai nei si vanga pa u ia ta u le au mai le ta tuatusi ia va pe fo le ta telefoni e fa lawi lo pe i le tunu ia ele fa u mai no sa kalame sa vea ia e fa sila le malo la tunu o leua o sa nu ia sa so sa avale la iti po ta so SUV io le tu aingo le Subaru ia maspoka o sa avale ia pe o so tele le supulanga o lo fa pe ona fia le vai taune ia o lo o alu lava ia le ia maspoka ia o le Subaru ia mai si tu ainga ia o umona modify ia le sau nu an nei le telo i sa avale ia fa tasi ai mata so van se fulu nu for su tasimas fulu o le tu ai ngole Toyota IAS ia male Nissan Caravan ia wa uma ona modifier sa su savale ia au lava te pole na lo sum I lava finance ia e sau e an moe ia o tatu savale na lo fa peona tau nu ona nei ia fa tasi ai mata so cashback mata so refill ia o lo wa maua tatu cashback mata so refill tatu savale lava ia e ama sama le afisa la anga i lunga. Ia whaatase mata su promotion le whapeona whaalu level seminary. O ta savale ia tolu o le Mahindra pickup le mau le whaafisa la. Ia whaatase mata su savale lua o le Scorpio Kiwi Edition. Ia ma le XUV 700 fitunu 4. Ia le mau aita i lua afisa la. Ia ta su promotion na le whapeona whaalu seminary. Ia ma le tele manu anoa ia ta su sa avale lo fa peona i sa so yard ia o le so tele lava le malo le tino o lo fa pea ona nga i mle sa so yard sa via ia e se lava sa avale o lo fa peona apalai mai ai ia ai a sau fo i ia wasui fo le mafau fau le wale lo pole ale sa avale sa we piki le mana na yo sa avale ia le ta telefoni ma le tuatus ia o ai lava lo fimana o Mrs. Soani ia vala au mai o asi i le numero 24 o le o vale salau fitu sasasi ia pete susa o mai fo i le maso address i le tasi wafa Kevin Drive ia po o lunga fo i le taso Facebook page ia nai alu le Henderson Cars malo fa alu lava Pasai lava sa vea filoa i fo i tai alu sapo kalame masani Maria nei a fiafi filoa i le so taeao ia Maria fo i le toi fo yatu ia inga ma le saunga le mu ai fa soifuia mo le teminei ia fa se fo sa vea mani a tele la fiafi alo fa atu fa tai fa pena foi le tamaita ia ati ma le tato falta vale le Henderson Cars e te maua i le telefoni le eise togi o mansalau fitu tasi ia po o le anga i fo i ai i le lato tuatusi o le salau wivas fu ma le fa Cavendish Drive Papa Totoe i Manukau o leo ua luas fulu ma le tasi minute ua te aile tu la lima manatu o lo manuia oe o wa tawa lunga fo i lava singa ma wha asonga o le neiva yaso ina ua tātou tau nuu mai ma le manuia i le aso mua o le masino au kuso lua afe lua siful ma le lima to e lua siful ma le valu aso tātou se e atu i pusa palota ma fale palota ma le whainga filifilinga le atu nuu ia o lea sa tātou tā pena i va veo o mai le daso a sa tu tātou te aleanga i le whainga palota ia ma le filifilinga le atunu i le masino a perila o le tausanga fau lua fe lua sifuru ma le ono ia pita iane ia walu suanga le vatele ia whapena fo ia le tūlanga o pufai o malo mala ngase o malo lea ua tātou taunu uai i le whainga o se palota lau tele i le
masina le nei. I lona aso luas fulma le fitu, pre-polling, ia, mo i lātou e le iai tonu o Samoa. I le aso, e whai e le palota au tū, le aso tona i aso luas fulma le iwa. O le masina le nei, lua fe luas fulma le lima. O sa aso le atuli matai e le atunu ua toa, e le ngata i Samoa e whapena foi. Samoa o lo alala mapapa au i atunu ese o le lalulangi. A o lo o mata i tu ina foi a tātou paanga. Isi atunu ue pe o New Zealand, Australia, Amerika. Ia, ma whapena foi ia le atu Europa, o lo o iai o lātou sotanga, ma le atu Asia, i to tonu o Samoa. Ia, tātou te talo ina ia, au li atu le nā aso, ia, ma whapena o na whaia le pālota, i le amio tonu, ia. Ia ma le file mu, ia o le teimi le ne, ia le a tātou te tuli mata i lava foi, ia whai ngā malanga, ma le wheta aloloa i o pāti whau whai mō lātou te tai. I lea i tū mālo, ma lea i tū mālo. Ai, whau au le whatalofa, ma le whawhiloa i ma le ofolofa atu le tātou atunu. Le anga le sa tuli ta mo e le taimi. Ona o le tāua tele o le pora kalame ma le fionga le li malo le malo, sa tini i tū manu wau te o matavou i siki a siu. Moli atu le nganga whaftai i le fionga i le li sa tini, ia manuia o Faiva, wale kalesia ma le sapati i le afiafi nei. Ia, se iau o atai au. Ia whapea fo i fuafuang whai. Bole ainga ai maise le tautua atunuu e tawala atu le vea o se li satini ma se malu o le malo. A vea fo le nei avano ma le lau. E wha malo ma whaaftai e tuai. I alo matama whanau u ma lava Samoa i le tūpāo, le i ma le tūpāo ti nā matamai tai. O lo o lātou tautua ina le matanga ruenga o leo i New Zealand. Ia whapena fo i Samoa. Ioi, e tā ua le sao i matau, i le puipuinga o le tulafono, ina ia malutia ai le sao nga le mū, ma le sao lo tonga o tātou tangata, ma sos tangata, e alana fo i le tulafono. Ma ia puipuia le tulafono. Ina ia puipuia le tangata mai a te oe. Puipuia aua i a te tau, ia e mana tua foi. E le isea i a te tau e matua talitonu, ma wha maoni e matua sasao. Not every right is an absolute right, Aisea. Because if you tread and infringe somebody else's right, then that person's right has been infringed or breached. Yeah. Wala ke soria lea ia kau riskangaka. Awa a whaasanga mai fōri kankal ngā sori laua ia kau. Ia, ona sori vei fōri la ia leo le tūla wholo. Mau oi nisi tūlanga e su e nai. Ai, whaatalofa i le tāwhatolu o le pa ia maulunga le tunu. Iau tūlanga whaalupe Samoa. O taulangi masani. Ia, awa ia tama ma ainga fōi matama. Lau songa tu mua mapule i tu au malataua ainga le taima le wa o fonti o tamba fo i ale manua tele matoto o le fale ula sa ole masale o mua ma le lau niu na sai lua tapua inga sua ma vai whanua fo mai tu langi ia sa ole fo i ma sale au mua ia whapea fo i le mamalu o le fale ngafuru ia oe le motu sa ia o wale tu i manua matoto o le fale ula ia whapea fo i le la au nā motasi, le whale tau aitu ma le whale tau tangata. Ia whapea le nofua ma pū ma le whale ngafulu, i le motu a wā, ia oe tu mua le motu, a lo le tāpua i o tātou ainga i tuila ma manua, ia whaftai ngai. O le whawhalongolongo me le tō tele ia o tātou ainga mai tuila ma manua e anga i me lunga le tātou por kalame. Zai nisi sa sau no mai. Nari le atou sa vea. O le ale mea le nai ve vesi ai o tou i upolu ma saba i ma isi vaenga whaupwhai. O lo latou whai tio ina. Le malanga o la uli al malia toa ma le fast e o tuila ma manua. Fa mai le ise mea e ala i no fo tuila manua po le ala ma le mea o le ao i fo i tuila ma manua i le fast. E lau o mana tari atu i le sunga i le te whono, ma le ainga whātuatua. O yo le alu kou mangau. O le alu kou whi au.
Ya, mea lai loa, ina matua short-sighted vision o tangata nei. A lea lau tau fua iai. O tangata lai tuila manua. O tātou tino a ano toto maivi, mapau. Iwa. O la fo e o ngā lulu e masa ili mālo i tuila mamanua. Ia manon, whapenana whai atu lo lātou sao i Samoa. Ele no nofo umi e fo i tuila nisi o lo atu i ngā luenga whawai taimi. Ai onisi, wana nofo mauai, ma whai pēr le lātou tautua, o le ai tau malele atu i a upolu masawai. Ia ma Samoa i sifo. Ia le ala le na. O la fo i la e malanga, ia le teitei fono ma le ainga whatutua. E asi, o tātou a inga o lo o iai. I le motu sāwha pena fo i. I le motu o whawhiwhiang. Le fo i naua mua iai. O le motu ato tele. Asi atu le Van Camp ma le Star-Kist. Ia whapena fo i isi ngā luenga infrastructure. La tau ngā lulue i ngā luenga whauwhale, ka muta. O e ngā lulue i awala. Infrastructure. Ia o e fo i ngā lulue oni eletise. Fai eletise. O palamba. Ai maise. O alo matama whanau o Samoa. Ua ngā lulue i mata ngā luenga le malo i tuila manua. Nisi o lo ngā lulue i le mauta ma le fono. Nisi o lo ngā lue i le office o le kovana ma le lieutenant kovana. O nisi o lo ngā lue le immigration o fale tupe. Financial institutions. Ia ma nisi o lo o lato ngā lue o ni whaia onga. O lo o ngā lue o ni ali i malu. Mata maita i malu o le malo. Toi titi ale ai. Ma nisi fo o lo whaia lato o whaatoanga. Toi titi le ai se ngā luenga, ma pisi nisi tū ma onti the private sector in American Samoa. Ele o iai tama whanau le tunu. O lo ia o fō mai. O i lato umalavana. O lai whaile lato sao tūle manua. A o tino ma a ano o i tātou mai Samoa i sifo. Le alale mea tau te pisa i fua le nāmea. Wau tau sila ia le babao le vaaya la uli la tau ia balala vaia. O e asi. A tainane a o atu fo ia a lo fai foi le ainga wai fa pena le loto a lo fane. Ma wai nai se leni e fe so ani le campaign ma mena o lo fai nei. O fa la wi lo. Ia o le tala atu le na ona fa manatu ia te tu sa PSS fai nga malo ai o le toto o le ivi o le ano ma le pa'u ma le sotanga i le ngafa ma le faia na wa te fa longo tu isi o fa salau wa matua o soa matu le fe ai le sei mafu fauban i le mafu anga le yo nao o tatu ai na tangata lai fa tali mai o na foi bai la tu tua ia Samoa. A malanga mai fo i Samoa. Isi sifo. Tangata ia mai tuila manua. E leo ese ma le whapea o le a leanga waa ini whaamunianga o le a whasoa i to tonu o Samoa i sifo. E o tō wawa aile i le tāua tele. Wawa sisila i le tala saunoanga le to ino tua olo. Mana ia fruen fai atu le epa. Ina o atu fo itu le epa mala atu vanga. Tau muli atu yo. Mai koi kiki a mako feoki makawhea. Ia le motu nei. A le whako a kou ilo mai mako kou o mai. Wa tātou tali e ma tātou mafo fau. I wingo upu e fai e taitai. Le tala le na. Toi fai folo i matuaolo. Tu lepa. Fatoa ai loa mai lea. Ma e sau le teimile nei. Ana ua e talia ina. Lau fai ina ma lau malolo. Ile fai ngā palota o lewa na file mū le atunu. Ia folo malu. O le upule nā le to ino tuaolo. O le siampini le tamalo. Te le to fama le whautanga a le toina. O le ala le nā atala noa mai fo i tuaolo.
ese le loto o le to fa malana fa to fa la inga malana fa o to tanga fo i lava i le vano no fo ta umole na ya fa ta lo fa pitoa ya te to me fa tu lo fo i po i ma malu fa le malo le fo i fa fonga ma tap po mai le fionga i le tamba le malo le fionga le consula waul tatu malo Samoa le fatua me se fo i le sui consula le komsina o fe fata wo inga ai mai se le mamalu le au va o le fionga ya fe mata palu se lue fa po le lua po le fionga fo i ale malu po le fionga fo i le toto ali i ato filau fa malo fa i le faiva fa malo malanga le o te baba yatu to ai tonu mai i le sa ia i le fanga malanga i le lato i le taima le lato i le ea maleala ina ua mafuta atu i le peaufa mabai o le sunga le pali tele pa noa tavita moala se tasi o toa manu manu o le atunu io e vai fata uva ai va ai mama ai i le totele ia ma totele fo i lato sa fai i le sunga le pali i pa noa mo lato fili manifo tuni manu ai sea ele tutusa o onga ele tutusa fo le onga na ta pena ai le to mai manga ba o le tamaloa e fai i le upu le na e talo fai ua mali liu toa ua mau wai a upenga o le taua o ta upu sa ona e tauna fai i le sunga le pali tele lea te leo le sau i matau te le ata mai maona anga vaa e winga i mea nei e tau o ta mao a inga o se atunu. O mea na o a uina ai le ta maloa ma fo i atu i Samoa. Maona fai longa mau lunga. E le tusala mai o le autusu. Tusi ma lau bookkeepers, ma accountants. O mea umana le ta maloa. E fiu kule e pai fai i kala le anga pari e aka pari i fai i se me tau tala me ele tusa tā mea na tā o ngai o tau o le ausu e tusi e wha mau wina i a mea o te tala no atua i e posi ma wha so le ta mau a inga le atunu the greatest economist for Samoa the late Papali i panoa Tavita Moala talo fai ua wha malolo atu e le tua ma watua i maia ta leni maia anga waa maia whamniang. A o leo ua tofu Samoa. Ua tofo i ai Samoa. I fua o ngā luenga a le sunga le pali tele. Ia ua toi ofo i ai ia se tautalanga. Ona, na o le whaatolu na mawhelua i mapanoa. Po le sunga le pali tele. Au nā foi no wa uina mai ai se vaenga. Tā ua tele o anga waa o lea fo i tamali. Ioi, ma o le tangata fo i a manatu lava e. O le mea tau na fai, o le mea lava na fai. Ai fai fo i le tula fono ma fai nga wha vai. Ua fiu e fai fo se mea. Ia, o le pule malosi a le na tau ma fai ai. Ia tuli lea tamali. Wha malolo lea tamali. Ala na utala noi e ui ina ua fai i langi le fo launga. Ale tamali. Aonga. Le toa manu. Ai e tā ua le tala noa atu i mene ina i aua nei toi tupu i seisi tamali i anga waa o le atunu. Ini pu lenga le sao. Ma le wha maoni. Ma le wha pito au ngafa ma le whai mea wha pito. Aua nei toi ui ai seisi tamali i o le atunu. E lavalo no sila fia ma iai ni wha mnianga wha pitoa ma nianga waa wha pitoa i a te ia. Ioi. Tātou nofo ma mawhau iai. I lea fo i tamali. E malamalama e le mea ta o le equality. Justice and fair treatment for all. A ma whai ona whai i le louna pa o le nonga tupe le tangata milionea. E ma whai foi. Matatau foi.
Mono mea foi, maala ngā te tau, ona whaia foi, leno no ngā tūpea le tangata le tau loa, ai whaila na sauwhanga. O le tangata, sa iailon to maima maala malama le whaanga ina o tupe, e ave whaata moe, ma ave invest. And I think that was one of the greatest experience that I've learned from this man, of how to invest money in a time span that it returns, and people having the capacity to service their loans and huge returns financially for the NPF, or the Samoa National Provident Fund. Tautio. Ele ato se iwa masina na ye panoa ai whamatu atu lata ile valu se fulu miliona ta la e investi. Ai whanau mai ele fast food tolu miliona mua le piliota mua. Ile kuata mua le tausanga fast food tolu miliona e tufa. Tu e whanau mai malesi vaenga ile i uma le tausanga. Lesi fast se fulu miliona tufa ile au whaisa whanga ma whai tufanga dividends. Oka. Ia ai yo ai le to tele. Me wa soli le tu la fono lua. Lua le lei su enga sa whaia. 2 commissions of inquiry and investigation into the behavior of Papali. And what did they find? They found that Pauli's actions were in line with government policies and accountability and transparency. Ya, toi o atu whatalofa e lai tabam tina mātua le atunu. Ni o e whapenga kako e alua, ia. Fo ia tu fo i le whatalofa ia te utau, ma wheatu tabam tina mātua, ma lo le tāpua inga, ma lo fo i te talo. Ma whetai o lo o tau se e le matila ma pō le whala. A o alo Faiva tama whanau a Samoa. I so se tiute o Faiva o le ngātai whale, o Faiva o le wātetea, Faiva o le tuasivi. Ia, ma whape nao na ngau le vau. O anga luenga lo whengai ma le atunu. Lava singa o whaasongo le aso. Ma whetai le tua. I le tāpua inga ata mamti nā mātutua. Ia, matua le tupu ia te utau, le au whainga luenga, le ainga sā le vi, ma outou whaiva pa ia, ma outou whaiva mamalu, ia, ma la outou te talo whaiwhai pēr ina ia manuia Samoa. Samoa i Samoa, Samoa i atunu i whafo. Ma isi tafo le lalolangi o lo ngā lulu e ai, ma whai atu le tautua o le ai tau malele. Ina ia manuia lo tātou atunu. Le manuia le nā mai i Samoa o lo alala ma pāpā au i whafo. The international diaspora of Samoa, internationally, all over the world, has paid dividends in terms of money being sent in international remittances that has amounted to almost $1 billion a year. That helps out with our budget, yearly budget, year in and out. Ta ulina. Ele tata ala Samoa i whaf, ele mātitiwa. No mai, malalato whātou whala inga, esa ili manuia. Ma whapena fōi o na manuia atu ai, malo tātou atunu. Ma whainga malo whāse fultau sanga o iai. Ia e whemaia. O tātou o meo tangata fōi o nomads. O mea tau o nomads. O tangata fōi e ola ni whale ie. A lua o tola wapi matulo na whale ie. Le mea, ia whale ie. A whaiva o le ingi mea ai, ngā mea, ia wha, se i le whale ie, ia koe o, se si mea. E mau ai se me o lai. O meo gypsies.
Ia e rea. Le Samoa sa ili malo. Ia, a talofa malo le whaita talo ma whanono manu ia tau leo whinga luenga mo tau whaletua ai mai se foi. I la tau ua malo lo pensiona, malo lo manu malo. I le taua whale nganga, ai mai se foi o le taua. Awa ele ngata le taua whale nganga i le taua suasuine o le puvai o le ola. I le ngā luenga, a le atua. Ia a o le taua foi sa whianga iai. I le mātutua o le soifua, ia mataia foi i ngase ngase. Ona ua mātutua le soifua. Na o au le lei matalavou ai foi mai. Ua tau to o mai. Ua whai le mātioata. Ua sina le au. Talo o whai. Whawhetai lo tau soifua tau tua. Ia, ana o mai lea o la utala noa i le mata upu lea ua sauno ai le fionga i le komisina o whainga panota, le fionga le fasina to le fōtu ia whelolo, John Alexander Stanley. Pe mai, whamalulu atu, o le whainu mera lea na watu le selaumo le tupu o tangata palota i to tonu o le tu malo o whale alupo tu lou tau langi ma pa ia o le tu malo. Ua whasa o mai. Lea e na o le iwa se furu ma le ono e leo o se lau. Peita iane. O le su enga le ofisa le sa whaia mawhasiringi ai le anga waa o i la tōne e to o iwa se furu ma le ono. E le lestala ino o la tōu i loa i ngoa i le lola palota whale alupo. Lewa umana suesue, ua whamaunia, matalia ina, ia tangata, mau lātou suafa e valu se fulu, e mawhai, ona palota, i le palota lela saunei, ma ua whapipi i o lātou suafa i le lola palota, ua uma ona whamama, mawhili, ma ilo, i le lola palota, a lea fio anga male i tu malo whale alupo. Ia o le tala whiwhia lale na, e na o le toe se fulma le ono i la tau o lo whaia pe iai ia su enga wha wau. A le ofisa o le fionga i le komsina o whainga panota malona au waa. Tala whiwhia lale na mo le tātou i tu malo o whale alupo, wa atu le whaalwha o le tāpua inga. Ia whapea fo i le tupu whanofo ia au waa. Ia ai mai se fo i siri ala ei male maupua le nā whanua. Ia male mamalu o le tu malo. A malo lon sai. A malo lava pale telefo i isi tu malo. Le nā ua amata o na maea o na wha maapopo. Le lola whaapitoa muli mo o tau. Ia ma whapena o na le stala. Ma toi tuu i nā tuloa. Ia a wale taimi o le anga i atu i whale panota e whaatino ai le panota. The 96 voters that have been questioned about their eligibility to vote in Falealupo's constituency, it's not 100 and something. 80 are now registered, 16 are still investigated. This matter could go to court for a final resolvement. Whamai le fionga i le komsina. Ana mata upule i nisi tangata i to sfulu ono lo totoe. E ono o i le whaamsinonga au mai ai se whai unga pe a whai lava. E alu suanga le vatele. E ei nisi o le to sfulu ma le to ono le nei. E ono ngā awhia i ni soli tula fono ma o i le mata upu. I le whaamsinonga au mai ai se tali manino o lea mata upu. Ana me taua, o le nā ua tō tele atu i la tau e valu se fulu. Ua whamaunia. Ia, e tā ua lau pālota ma o le mawhai o na e pālota. O le o iei lau swafa i to tonu o le lola o le tumalo whale alupo. Ia, tala lei, tala fifia, tala whawhetai o le nā ua. Ua mawhai o na so alau pule ia lea fo i mata upu. O nisi o whamsinonga o lea wa tula mai. Ua
le whaawawina, ia le sosua ina le mata upo le sui o le fast, whaasanga i le sunga e leala i le pule, o le i tumalo o whaneata le tolu. O lea foi ua whaalea ngā ina ma le whaawawina, ia le mau, ia po le tangi e ale sui o le fast, le tau whae le ngā matua, ia ale vena ale whaasanga i le sui foi o le HRPP, ia whionga ia Pepe, Christian Fruin. Le wala ua whaasao mai e le whamsinonga. E lua hafe tutongi, e le sui o le fast, i le whionga ia lale le pule limongi, e lua hafe fo tutongi i le fast, le whionga ia ale vena ale, i le whionga ia Pepe Christian Fruins. Ia o meo o i unga na i le primary proceedings, i le teimi lea na whaulu i tangi i la tau nei, ia le nala ua mai ia mata upu na. O se tala whanonoa, mai o te manatu lava e tau na tu ia tu pēr ma tu lei, ma momoli atu pēr. Ina ia whaafonga mai pēr iai ia o tātou te tai, ai mai se le whionga le tu mai tai, pāle mi o le malo tau ave, le o whionga whiome, le sa whapito, malau kāpeneta, le minsta o le soifua malolo ina. Mai lātou uma lava olo o a awhia i whaalawe lave whaale natura. Ai maise o whaalawe lave whaafosei. Manisi o whaamai pipisi e pe ona i le danki Faiva. Leo o tau whia onga. Mai le tausanga mua se io o le 15 tausanga le matua. Ma ua a mata o na whanga. Fumigation process has now started. Whanga ai le namu ia onga malotoa, whapena fo i manisi no whanga tūtaulanga, o lo to ai ia le suawai ma ua mawhanawhana pe vevela, creating the perfect nesting places for the mosquitoes. E le fo wau mai le tala, o la fo i universite, ua tau fia onga a o lo o whanga solo pēr le whanga ina o no whanga ne. Ia, awhitai wā e se tō whā i le tātou whainga malo tau awe. Ia, ma whaatino ai loa lea vāenga. A wā a whai lava e wha wau na si i mā walunga. Ia le whainu mera o ta maiti e mālidio. Tai au nei, lea na whai loa mai ai. Wale tasi, wale lua, wale tolu, wale a o lea ua wha. Wha ta maiti, ua maali liu mai ai le tanki Faiva. Pa o le Faiva o pona iwi. Talo whai. Talo sia awane i toi o se mea whapea taipei o le mea o le misela lea na tūlai mai nei. Na o lo i le valu, te sini tūle epa. E fia le na ua maali liu. E ta ua tu e valu e mai ia wiki. Winki. Ale ase whainu mera e au sia loa o na popole lola ia lea ua. Watele. E le whatustu saina le se laumon tupu o e ua maali liu anga i le tōtasi o le tamaititi. Those 150 people that died are just as the same respected that we show and concerned about the one life that has been taken and lost. Awani avea le whamailo tanki Faiva ma le fofonga ina o se alert for a state of emergency. Tātou te alo tamala i ai. Ma tātou wa ai whātau wa ai se ia 5, 6, 7, 8 se fulu tamaiti e maririu. Mai te tau ai o na whao ngā uma i lātou e wheso soani i le mata upu leo namu. E lea lawa ua maua fo i suenga. E lua tu ai ngā namu. O le uru ngāri i le mea. O le namu poa. Ia e mape vai le lau o le tangata i le whaa. I le sepela inga o le namu le na.
O le po ala le mosquito le namu le na. Le mafua i o le me o le kukupa, ma le fula. A o le sila namu, le to lua o le namu po ale, o le namu fine lea, ia ma pewa e foi ma le lau. I le a foi le wha leo ina o le ingo le namu le na. A le namu la le mafua i, le ti ngā o po ngā iwi. Ma le wha fau, ma le puai, ma le manawa ti ngā. Ia ma le ti ngā o so ona o po ngā iwi o ta mai ti talo fai. Talo fai i le whanau. Lea foi na watu le tātou por kalambe. Ai apo mai loa elemin stau tupe. Fa mai lau te muia. E foi whapi i le manatu lea. E fe soani mai. Ma fe silingia le fono whaavai ai tu malo uma e lima sfuma le tasi. Iau tau ngā rurue whaatasi mai nā tonei. A o iaini tupe o totoe mai le miliona lona tolu lea na tufai nā tu pole miliona lona wha. Au mai se leni e fesosoni e le whaatauina o waila au e whanga ile namu. Ai mai se o masini pe o waila au whanga bau. O lea la tātu te whaalongolongo tu nei. E waila au whanga bau e whanga ile namu. A o lea tātou te le I whaalongolongo is a treatment. O lea. Le vai fo. Tātou te whaalongolongo le la ta pē namu. A o lea e le iloa. O iai ni tui. O iai ni whala au. O sa ili I whafo. Mane to mai o fo mai whaapitoa. And even scientists. No scientists, va aile official le SROS. Fesilingia le ata mai. O isi e tātou paanga mai fafo, ma isi e tunu mai fafo. Fo mai ata mamai ma popoto lātou te lo lele. Ia le mele, awa, tasi le ni wha mai. E oso I e tunu te tele ia. E pei o Filipaina, o Intia, o Saina. Atu nuu e te tele o lātou lau whanua ma ele. Ai tele ai foi le mātitiwa. Ma no foanga I no nofo ai. E no nofo atasi ai a ma mea I o mea ola wātou whafonga mai a le atu nuu. No foanga e vaia, ai vevela sia, e matua fia le namu e olai. E o tau foi na titilo. Ma visilingia le to mai, ma le mala malama, o ni awale fo ia le whawhita uli nei. Ni tonga fitinga mai le WHO, the World Health Organization. O awai la au sa masani o na whai ai ni tui. Ile tele o tausanga o tuana I atu o lo ta oto ai ia se tala whaasolopito o le epidemic ia po le pepesi o le whaama o le dengue fever. Tanga whaalongo lava le dengue fever le tele o tausanga o tuana. Ia mau marmala mafo isa I le vai tau na ta whanga ai ia. O atu ai ia tangata e whanga ia mea ia no whanga. Whaalafu ai tufu ai le namu ia soia. Sa ie fo le vai tau, sa matua I tele ai lava le meo le isumu, tu lau whaafonga le tunu. O le mea la sa whai, o le porkalame le ofiso whaatoanga sa whai le vai tau le na. E loa, o le ete whasosoani le whaititia, o le tele o meo o le lafua o me whai e isumu. Wa me le mangu le sumula o le poko e kambi. E le kari e vai lau isumu e. Na ia leo le porkalame sa whai le vai teimile na ale ofisa o whaatoanga. A whapea e te saumani siu isumu
se fulu ia po le lus fulu nei loa la ia lea. A whapete e matele sumuna e tango la ia le o oti mali si o le sumu tulou whafonga e loa ai o le wha maonia le nā. O le e te fisoson sa lus fulu sene le si. Ia, e o fo le nā mea na utau mawhai fo ua manatua e tele matou o ngā umu tau popo. Ia tele la le popo fo le pa mai le vā o le waia fo le tala. Ea matele i le isumu e mai, ai ia me o popo fo i o le popo tau po le popo sali fo le fua mata. A talu lai avea te tangatalo i le market. Ia wale te mile na olunga o le ofisa le na o whaatoanga sa i le na vai tau. Ia na alula i le whalolo whaatoanga. Ma ave ia lau tanga pepa lea. E vatua ia meo isi o si u a walu ia le lu se fulu tolu se fulu si el carriera ori tala sa o tala le foi io tasile na awala sa fai fo le na meo a fo io le tomo fai fo le tineia ma fa tamba ia ma fa titia le fai numero o meo isumu ma meo le tau la o meo isumu ma fana solo isumu ile atunu sa e fo le vai taimi na oso ile meo le fa ma i fo le o le mangeso ma papala fo le pe ta o le eczema i tino tangata ba tamaiti fa pea ayo se lafa a ringworm. But it wasn't a lafa. No, solo ape se lafa. O meo utu fiti e feo ai i o meo taifau i o meo pusi ai mai se lava la i meo povi. O le mea lana fai e le ofisa o whaato anga i le vai taulena. E iei le manu lele pe e tau wha efu lona tino. Na au mai e tunu ui fafo. O na watula ile i Samoa, ua tufa solo ai i tu malo, ma wha fele lei solo ai, ai mese ala i tu malo e tele ai ia meo lafu manu, lafu povi, ia wapena fo i mei tu au lo po le pua a watu wha fonga le tunu. Ia, nai bawa aila ile ia, o manu na au mai wha apitoa, ina ia feso soni e o tutu i lungo patu o povi, ma ai ia meo utu. Ma ai meo uku povi. E wa ai uku povi, wa uma uku o povi. Wa fia ai mangu, ia whaasanga e wholoa ai isi mangu o Samoa. A vea loa ma meo manu whaalafua. There was no control over such an experiment. Awau te atapa mafu fau i whinga Samoa. Mo lātou ai kia malako me whai. Ia. Nā alu la ia re whai mai. Ai koe wa ai se mangu ngā whao ngā la whanga me i whangai mangu. Pe pu e fo i ma wha ia mangu wha la wha ia. Ma wha tama ia. Wa tele le manu. Wa uma utu o pofi. Ia le la whasanga mai. E ai ia uku o kangaka. Ia. La wo mo tua tele ale manu na wha la wha i Samoa. Wa le lope wha whiona tape. Ma. Ia. E o i tātou manu fo i le ta o le miki. Ia o le iau. O le sanga mo. O le tamba fo i le o le seu. Wa uma o tau le ini manu na e whainga le manu lea. Te le lo pofe le atu no una ora uri ia homo ia manu lele ia. Mane manatu. Ia pela se mea e whapea. E uma le la ua whata whau nei manu nei ma wha fuai le atu no ua atu. Ma whapea. Le la tu e whelelei. E whai ai o manu ia. A umalona ai utu o povi. Ona toi fo i maila ia lea.
ma whaapoto mai. I se no whanga e pu e whatasi e ona ave la i le professor me ave le mua. Oh, no. O leo o free ale manu la tau ia pe o le free immigration fo le ma le la tau ta whaonga. Wa umana pasia o la tau o citizen Samoa. Citizen Samoa. E re koe mawhain koe ki poki e se mea maali e na te tupu le tātou. No, anyway, as we move along, Batalofa, e lunga le tātou api o Foringa. Facebook page, ia whapea i le tātou YouTube channel. Please share our program, press the like button, subscribe to it, and leave me a comment. Whamanui atu le whaiunga le vai asu i atu uto uma, o whawhawina tāndi elu, o polonga le upena unasa, ia whapea i le te mai tai o Kaisalina tā mati te funga. My watching you, Seville, from Mangere Bridge. Here we go, another local fan is watching Mei avito talo falava la epa sefo o le tamaita o Maureen Tufele, watching you from West Valley, Utah. Yeah, fatalo fatufo ilo to fine. Doreen I Salt Lake City, Utah, mele to tele o to paanga woma mai masani. Taime o aonga, taime o whaafiafianga le Polynesian Culture Center I la ie. Yeah, fatalo fatu fotino. Iosefa, malo le soifomnuia, whaftai mo ngā luenga lei o lo o tausi ai, ma mou le malo si o le tātou ta male fionga ia masoe e tauli, ia whapea foi ia le ta māmatua, ia tui mā walunga ma le whaletua ma le whanau, whatalo whatu te mai tau Erelini, ia whapea le tātou uso, ia vaisi ngano ma le tamo leni manana me poeaka. Me avito talo flava so fatasi, Maureen Tufele from West Valley, Utah. Yosefatu Lawano, Talufalava. Le mātou te tali e atu iau manguori sa veama I nei Hamiltone. Ia, whapefo I o tātou ainga. Umalawa nā, le tō whine ia ainga e whao Samoa. Ia malonali ia Gerard. Whatalofatu I Hamilton a maise fo I o tātou ainga I Tokoroa. Ina I Tokyo. Lo o whalongolongo mai ai. Ia leuso ia mailata ia malfletua male ainga whapea foi leuso ia siu ia whapea foi o tō umalawa le tō tele o le tātou ainga. Fosa, talofa brother, malo le soifua mabia. Palonga leupena, alo le soifua, o Susana Sisi Sue, ia po o su, mai. Talofa savea, o le mātou te talie, ma mata atu ia te oe I te kauwhata. Whakoa mako mā ngava mai, ia kilo mali mako. Watching you from te kauwhata, going down to Hamilton, the Ferretti RV facility. Watching you from Sydney, Australia, savea. Ia, whatalofatu o Faiva, Vili taula papa, malole soifo mria, whaftai ia, le mafuta mai foi tu faltato por clambe le uso ia lui kunwa you talova brother lo le se fu maluia sia pita ia maluia le weekend ia te osia ia fa pe foi ia le sunga ia le lua ave sa tupola o oli ile ali a lo se fu maluia o mataua nonu sua pua tu ua palaisa Peterica, talo falava malo se fumia, e seta tango moa, alo aftai le mafuta mai, o tia a mato, a mate faso. Alo tia, alo le mafuta mai fo ile o nanga. Ale tato porkalame muri o le neiva yaso, o le yo o ile tato swalofi o le tano ava ile aso taiao. Filimaua, aloli le soipua, tai motoa Walton. Aftai le mafuta mai. Le uso ya e sau J. Moores masalulele, ke alingi ngivo e sau le whailonga ina. O lona aso soifua I le aso na nafi. Ono se fuluma le 5 tausanga o nale ua pensione. E sau. Wishing you, a very long life and happiness. And enjoy
your retirement at 65, and your pension, your full pension. JS Seuli talofalava balole se fo manuia fa mai okay se mata utia o le faalawi loa le fast le sa fia ananafi ia fa perfo i le so io o te le tilu atu iai ia ai o le amo o maitala i le totele o tolo mulmulita iai i le road show ale fa tutua i le tua Samoa tasi koleta waya o Lili Anastasia Filippo Fuimono. Vemai. Mele sao e lulai le bank, if I so loan. They took and they look at your credibility. Yes, of course. You Pea whailena e te tongi e tāra fulilek. Louis Convoyu, ma lo se pua, o Till Swagger, ma lo li le sa o le lei lui vai lui Convoyu ia va per fo ia Till Swagger o manula na le na o mai le fiso fato anga fo le e aia ia utu fitio pofi na o malo utu pofi fasanga fo lo ai mo uku mo ma aia ko mo fa mo ya le na esa e mali e tele ya fa talo fatu ia ile Chan Edward ala i le fale ula talo lava malo se fo mbia malingi makei alo o talo leo mali e Susana fa tail ma futa mai le va polo Christmasi ya va per fo i ripando ilalio alo le ngā rurue ia malo fo i le whatoto le nei vai aso a toa ona o mai leo o la utalanoa i le mata upu lea e wha o matuai talo sia ina ia uma le wha i unga le vai aso le nei e leto e wha longo ina seisi tala wha no noa i le wha o popo ina o le whaino mera o le wha nau ua mali liu pe o le a mali liu fo i maa fia le soifua i le wha mai le nei o le dengue fever. E le mwhai ona no wha i le malota wawe. Ai o te tau. Ona iaini fo mai specialist i Samoa. Ea matau sao mai. O le ale vai la au lea ua tapena iai. Le ale vai la au tonu lava. Ina ia au le tātou tau mate po le ale me. Wala mea le na le lua vavai tu nei. Wa o ma ave ia tamaiti i foma i tau la sea Samoa. Alo fangia fa mole mole. Ana o i Samoa. Awa ole vai lea ole ti ngā o ponga iwi. E mulinga le ti ngā ole ngungu le fo i le vai. Te malu o leba. Ona matua tofu le a inga ma le vai o le olai. E whaai nua i tamati. Fia le ati mua, ia, whai mai, ia le ataua. Mātou tali ea ma mata atou fo i lau show mau ki whinga. From Anchorage, Alaska. So, from those people in Alaska, please take care of yourselves and look out for the alerts and any warnings, because Alaska is a step away from the major continent of Russia. Alaska was bought by the United States a little while ago for only $7 million. You know, nafatau mai le malo America, mai a Lucia. Ile na le fitu bilion. Mal manatu Lucia. Ia fatau tia ia tu ia waile aonga. Ai e moi fole ata. O atu ia saia na tisi ma tangata ata ma mai sue a Amerika. Ma eli le bai le nao le Yukon River. O se tasi le nao mai ia manofoanga o lea ua mapuna i fua i le swau. Ma tele ai le swau o le stete o Alaska. Ia ma whapena fo i ona wha so ma tufa ma wha tau i nātu i le
United States toa mele malo tele oka ia fa pena fu no fa i tau le male le mafuta mai le nanga male tatu si fongo Samoa a ole tu ole talo sia ia awalava le iai ia le tulanga o le toi iai o seisi ta mai titi ma maulo na soifu awa o le mea le la tupu nei a ilo e le malo tausi le iai nei tapu po o se sa ai te tau ona ma ai tete le lei i se whaai utu la lata o le fo i feo ai ma wheta lolo ai le atunu i whaalawi loa o whainga palota ma pati whai a o nei i le vai aso lea e tumu ai i le atunu i whale palota ma wheta lolo ai mai le motu i le motu mai sawa i anga i upolu ia ma upolu anga i atu i sawa e tumu ba, e tumu pasi, e tumu fale palota, a leo ua oso le whamaila. Ia ta whewhe, e alu al fo i whaise babao, e ona lei lola i le po oio i o le fale palota, a o lere me whai. E mo i e le pipisi le whamai. E le pipisi, ai a whai tia le whai numera o le namu. O nei loa lea. Wai lua me reo tala noa tuai. Ia wha solo ale whangaina. The fumication process to carry on and keep on moving. Ia ma wha pe nalo o na whai alo se pola kalame. Wha ailo le tāua o le treatment, po o le whafo, po o se tui, po o se whala au. A massive injection program. Pea whai o se tui. E ku aku le ngamu ia oe, o ma ku oe le kui, fo le le fo mai. E fiu ala le ngamu e aluatu. A o lea ua uma o na wha solo le tuwinga i le atu nuu atoa ai maise le whanau la iti. E awa o le tangata matua la tau ia. E te longo fia lava, e tū lole namu e te whaalonga ma ini e po. A le mele tamaititi, e la tua le namu, tū ai lava mamiti le toto le tamaititi, e o le tangata matua. A wafo ua pei fo le leo langona e le tino. E leo langona e le tino. E ona whapenala ia lea. Ona toe lele ale namu. Ma toe aloto fo toe tū i leisi tangata. Ma watu e male wha ia ina. Massive injection procedures should now be considered by the temporary government, the Minister of Health, the Minister of Police, the New York, yeah, ole vaenga o the committee fafoio o whalawalawe fafosei. And who else? Tangata i o le committee whawai o le whono whawai ai tū malo uma e lima sifu male tasi. Leo apatu a inkupe o koia o kou a maisole se i whakauingi vai la au. Langa o leo na le whaia le talo le tupe. So, 25% of the $1.2 billion of the budget equates to $300 million. Na tolu se lau, mo le tolu masina. Lea na wabai ese mai le whainga malo tau ave. Mai le pakete tasi tesi ma le 2 piliona lea na le mwhai na whai le tala le tupe. Lea la o wala au i whono i tū malo.
Fono whawai tu malo, ai sko kupe alo for mai. Exactly what I said. Oi fono whawai. Fesoso adi ane, e iwa se lau tangata na whawhinga aluenga i le taimi. Na whawai ai, ia fono whawai nei. Ioi. Leo ua taunuu ia le whatutua i le tua Samoa i a sanganga le wha. Le tu malo o loo iai na se ei le sunga le pali tele tanga loa tele poloa. Iai ia awhioanga o nuu nei o noa sale moa malo tusoa. Ia o se va ainga matautia foi i le vava ai atu male tutoa. Ile mao popo mai o le tumalo. Mao I foi. O lo tula iai ia se tasi sui tuto tasi. Ai o lo tamoe I lalo o le fua. Ale fatutua I le atua Samoa o tasi. O le fionga ia tasi patea. Ia po le fionga fo ia tuisa. Sa iei fo I le painga, sa iei fo I, ai sa I lalo le. I think o le HRPP sa iei, le la ua wha iloa mai. O tuisa patea, tasi patea. O lo te mo e tuto tas. Ai amanuia, e anga iane, e lango lango. Ia le whatutua I le tua Samoa o tas. Le la whato lo atu le si independent candidate running under the flagship of FAST, po le whatutua I le tua Samoa tas. Ma tau tia le whawa iatu, whalo longa te tele sa whaia le tu malo, sa nganga le wha. Ia, o whapena fo I sa nganga le usonga. O le tu malo sa nganga le lua. Le a fiai ia a whenga tuanai mamalie. O le whailaunga mai I le pule ono I salawhai. O le tofai le li o le tu ia le vea lau a fulasa mai o le sui whaolioli. O le tu malo sa fotu mamanase ia po o nganga I fo maunga numera tas I matautia. Malo, malele malo la unga le vea. Ta ua tele le whalongolongo ma le mai mo atu. I le taunu wantu foi. I le mea e suai. Ia whata maulolo ma tui sa mau. Ma pia foi lo tau ainga. Sa e nā. Alo foi whaftai I le saunuanga. Ale fionga. I le lup whalele ale tumalo. Le sunga le whawhengainga ia lua pene nepo. O le kalesia e whakasa. O le whangapalota le nei. E to tofi e le tua ona te tai. Pe a whai. Tau te maua le loto maulalo. O le amatanga fōle na. Nei o la unga whaiwhi au ia e whalongolongo iai. Ma oto mai ai le tā ua. O mea o loo a ngai iai. Le ba ai ma le silsila ma mau le au whainga ruenga le tua. Nau mai e le whenga inga. Whai mai. I le vaitau o Yesu. Na whaasa e le au whalaseio. O na tau e nisi le swafo le tua. O tangata ia. Lātou te muso e tau le swafo le tua. Wātangi ai lo lātou te ena o le whaola tanga a Yesu Kiriso. Tā ua ia. Le toi au mai fo I le whaiwhi au. Awa fo la inga Israel, lua lofa tele le tua I lona inga. Wa umatu au ngā perfeta, wa o mai I le teimi o Samuel.
A le fo ftangisi le aingo Israel. I le atua. Ua fai ia Samuel. Alu e fai le atua. Vai pe ia, pe o lai fai tangata fo ile le a. Lo taltonunga. O le matau tia sa sila Israel. Manao na tangata. Maona tangata i le nā vai taimi. I le mamalu o le li. O le so'otanga babalata la lea tua malona aingo Israel. Ua pei ai le aingo Israel fo le mata na nana. Ua le toi fia fai perofeta. Pei o le vai teimi o Mose. Ma Arona. Mai lātou na te ia le fai ngā malanga. Ua vai le mea pātilutilo i le whawhanua. Le nu pa ia o kadana ma le nu o le tofi le na o ne anga ia. Ele mawhai. Ia. Ele mawhai. Ai sea. Whata milo i le lata i kanana. A o lea lama. Ele i o oa ia. Skape e kuka ko mele. Elei yo o iai. Aisia. Na whata milo e le atua i nā mo le whase fulu tausanga. Can you imagine that? 40 years that the Israel family and the people of Israel circled and rounds for almost 40 years. And they were very close to the promised land. O le ale tu ai ngā exercise le na whai e le atua i. I lona no. O le kele le au mui ma le au. O soli tu la whono mai la tau le au sustai. I tai na tau fia e le atua. Na whioti uma le vau. O tangata uma lava na tutoe o tangata nsaa. Sa nga i o lātou langona e tausi tu la whono, ma whātua tua i ta inga sa whaia. Tau wala tu i le li i. Ia i ova wā sa whai ngoa i le nawaita. Pau i o tangata no o ia i o, e o lawa ia mose le i o ia i o. Whapea nā la le fast food tau sanga lea o tilo iai. Le fa se fulu tau sanga le fo tilo ye Samoa. O ia na fa ta milo ai fa pe le fa fulu tau sanga. Ale o tatu to o mai ia. Le fa tau sanga fa tu sa le fa se fulu tau sanga. Na fa iu la por kalame le po na po. Ile mata upu o i tātou o leo mamoe. O i leo mamoe, o tau leo whainga ruenga te tofia le tua. O tau, o pūlenga mamalu a li i ma whaipule. O e wha sa o i a inga. O nuu, o i tumalo. Le au whainga ruenga te tofia le tua. Tā i tai. Wa tele tausanga. O so fai mata lepe au tau pama moe le luko. Malana lafu luko. Fast food tausanga. Nā rou tau ftangisi o leo ma moe. Ma wawa i atu ma le whanau noa o sai mo i luko. Ma le lafu luko. I au tau ma moe. Nā rou tau ftangisi ma le lopo lala mea la whai ai. E wa uma le fast food tau sang. A lea foi wa utou wawa i ato, le ato e sau le luko. La umea la fai. E te fia nofo i nā mai toe wawa. Ai mai tango e whaatanga le luko e sau whaalua. E sa ei lau lafu ma moe. Ma wha ma mate lau lafu ma moe. Ma wha leanga ma ta lepe lau lafu ma moe. No, you won't want to do that again. Not again. Not the second time.
Mafau ia. Whatustusaina le nā. The metaphoric comparison of what's happening with the turmoil, the political chaos, the uncertainty of where we are heading. Please don't allow that wolf and his pack to come back the second time to attack your herd of sheep and lamb. Ua te toi whaatanga ina, whaalua le luko e sau se ei lau lafu mamoe. Whio lolo le mua nai lo lona lua. Ioe. O le tala sa o le tala le nā. Lafu mamoe. Le leo mamoe. Ia o tau mana tua le taimina whaatu tua i o tau leo mamoe i lumo le whamsinonga pilato. Pei o na lātou whaia fōi i le li whaolo Iesu Keriso. O le taimi tonu le nā. O le mautonu le malo Samoa, o le ini tupe o le mwhai ona toi ai tālafu, o sa ili solo, po whea se me maua mai eisi tupe masawang, o le mawhai, o whaasao na toi ai tālafu, ma natuloa, le atoso mai, le au leo mamui. Whai au, le au whainga ruenga, o lo o yo tau lima le tau fio le luko. Ai se am. Le mea na whai i a te utau au lava ne ngalo. A le na o mai, leisi vaenga ma whasosa ni atu. E whaata whea ma tu lei e se ai ma lata mai le a au i le mea na li ai ma apilitia ma iai le tu la whono na whai. E to tongi ei au tau la whonga. O loo ia te o tau leo ma moe le ki ma le tatala. O le toe whaasanga mai, whaalua o le luko. E sau e ta lepe lau lafu ma moe. Ma ai lau lafu ma moe. Ai e mata iai. Helplessly that you can't. Why can't you do something now? It's a simple, plain, easy, simple thing to do. Do not allow the wolf and his pack to come back for the second time. Yeah. No fo e mai mafo iai. O ma whaina whai atu. O tau sila la i mea i au whai nei. O matua te e whalatai o wa matua i loa atu ai. Mata ngia ai. Winga whapito, whai mea whapito. Ma wale amana i ai ma le wa soli le tu la whalo whainga panota. I le tapu ina. O ai a te tau o tangata palota whatasi ai ma pati whai. Ma nino le saunoanga. A le fionga. I le komisina o whainga panota. Ia te au te matua i o wofo. Ia tu lau wā tau langi. Mama malu whaasino le tu malo. Nau whai atu ai le suluru a stofi a nafi ma le so e wha manatu atu. So tanga malangi soifua o whai ia o le tātou vāna nofo. Le aisesi pūlenga i lunga atu o le tula fono whawai ma le tula fono au tū o lo whawai ai Samoa i lana whaatemo kalasi. Ma lana ai a te tau. Ma le tula fono na mai ana toi teu nei o whainga pānota lua awhes ful ma le tolu. Wa toi te tai lo mawhau i tua. I le tele o nei tau sanga le fast full tau sanga. E mai alo se whainga pānota. Mai a se whiriwhiringa. Lei ani whaamsinonga e tele na whaia le teimi le nā waitasi ale upu e tā momo e o maitangata. Lei nei tū e angaira. Tu le epa mare hero pipi.
E iai le komisi su e whaapitoa e o mai. E teu tu la fono o whinga palota. Ma wawa ai soli ngā tu la fono e na whai. E te sila fia Samoa. Nau tala noa tu ai fo. O tangata uma i na pā u le whinga palota. Ta wala mai whai unga wham sinonga na whai ona o tangi masu. Sa ave e isi tangata whaasanga ia i lātou ia. I lātou umane i na whaasalaina i le wham sinonga ma pā le palota o le komisu su ena. Tofi mai tu lepa mai tonu. Whawhewhea no tau au meni tangata soli tu la whono lea na pā le wham sinonga. E toi a mai e whai masui o le komisu su e whaapitoa lea. E toi ilo ina ma teu le tu la whono o whainga palota. Think about it. Se mea tonu, ma se mea sao. Ma se mea le lei mo le lumanai. E toi o mai a tangata nga sala nei, na whaia ina i le whaamsinonga. Pa le whainga panota. The insertion of their own personal ways of dealing with this commission of inquiry. O ala la tō mei o la tu tonu i. E la tu tonu i e whaatanga i mea se se e lea na la tō whaia. O ala tu inga tu tingo o tu la whono e whaia tangata ia no mai nei. Ai to tongi tangata nei. It's like a payback time for them for not being able to make it to Parliament. Can't you see it, Sam? By far, i le baba ai ma mau atu iai. Aia. Tasi le nā mai tau. Na palu, talo whae. Alwe vaisau cool 8, fo lele peol cool 8 le lenga whae. Dena wha mai ia le to ino o fo ile o tua olo, ia tu lepa. Ai. Toe inu lava oi lau cool 8 na e paluina. El mari o kala ngako inga i o tua olo. Tu sa o baiana. Ia palu. Ia lo ia palu sau cool 8. Ave mai fia. Alo sa vea. Ma tu taliea tu lava i nei Anchorage. Ia. O fata. Tali apa. Ara le mele o te fia avatua le tā ua tele. Ina ua tau nuu ia le mafutanga. I oi. I sanganga le usonga. Whawhitai atu i la uso masalo pēna o tau tangai masila e whaalua le leo na o whatala no ina mai Samoa i tātou Polkalambe lena tu sao mai Samoa i le studio ma le walesi whasalau o le tātou potu whasalau le nā le Radio Samoa. Mai Samoa i Marifa. Tula i ai i le tau whale whitelenga a tali oa, tali tū whau, lefu. E whaafei loa i. Ia ma a ami fo i se awa whatali. O tui sa maumale i tu malong. Ia a wā fo i le sunga lauli ala mani atoa. Ia malona au maa. Whai mai ia le tala talioa. Talioa e whaafonga mai. Ia watu le whaatalofa ma le whaamaloa atu. I le tātou alofisa o tu mua mapule ma le pai e ainga. I tu tonu o le maketi a aliki i nā i tau fusi. O loo i tawhatafa tonu lavo le tātou ofisa. O tangaloa matua na mulau ulu fofonga mua o le vai maunga haua i le vea. Le tā pena ia tātou tala o whaamsinonga whanua maswafa. Ia whaatasi ai. Tu tolu ai i nā. Ma le famous barbecue foi lele o le Georgie's barbecue. Atalo whatu tali awa whaftai whtalai. Ma lo tā pena.
Yo, nai sa oi. A tala noa loi le swafo le vea. Ia, ona tala noa le i tu mua au. Tala noa fo ila ia lea i le swafo le vea. Tala noa i le pule fa vai o pule ono i sa la fai. Ele se tala na. Ia, a malo le fa alo. A malo i le avausu. Ma le usu a lele le tu malo. Le anga o le to ainga lea. Ma le laumua o tu mua. Ia. Ua to ai le sunga lauli le mali toa. Au ina na fonga ai le mali toa. Ainga sa tupua, ainga sa mali toa ai sa sina ma malai feeling ya. La uto tama le nale o le whiangainga. Le susunga lauli le mali toa. Alo, le whato toa. Alo foi. Le launga. Alo le to wha ma le whautanga. Ia whamaluia pēr le tua ma whauau pēr. Le tofi lo tātou ainga. Le tama sa fotu. Ia. Maua le launga. E leo ai. Le tupua whapea fo i matausi ai tupu o le atulu. E mao popo ai upu o tātou mana nofo. Ia maise. O Samoa na poto i le aso nafi. Le nā, le malelenga le nā, le whaatino, ma malele i eile mali atoa i le Faiva se lau sfulma le lima i na ua whailoa i le tō ainga o tō mua, ma le lau mua o tō mua. O lou la auli le nā le mali atoa. Ma lou tō ainga sa tupua, ma lou tō ainga sa mali atoa. Ma lau ingoa ipu e te moe manono. O le moe manono. Ia ma lau sao tamai tai e lui a. Le swa lofi o le sunga i le mali atoa. Po le sunga i le lauli le mali atoa. O le sao na lua o le lau ele. Le fionga i le toa. Ala le na. Taua i tele le malama ma le tapisa solo Samoa. Ma isu solo e mea e le papai ai. A me se isi tangata i. Pisa so o le swafa mali e toa, ma le ngafa o le mali e toa. Ma le la auli le mali e toa. Ai ma se ale la auli le mali e toa. E ape a mali e. E ape a mali di ia se wa umana maia le fai. Unga le fai masidonga. Ia, lofa mai le tua. Mai lua tutusa so tātou manuia. To e sifurma le balu minute tale i tu lai fitu so wawai atu po ai. O le sunga a sau, seu whanua, o le ave pasi, o le pasi moe. Whaatali tali ai, ma le wa moe, o le afi nei. Ia, anga leile atua, ia te utau o lo i lunga o le ala tele, i le pisi o le awala i le leifo, ia fiafi, ia ai maise le manaba i o ngā ruenga, ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu. Ia ai maise fo i la tau o le nā o tā penatu. Ia a wā, ia le sifi po, ngā ruenga o le fiafi ana nei, ia malutia fo i lo tau soifua, ia i le pui ngā ma le anga le lei o le atua. Se ia mai a fo i, ma ngā Gagaifo. Ia, awa o, e tau te e umai fo tau, ai ngā e lo ma le la. E la usu lo ma le atunu ua ma le ifo ma ile to tele. O e sa malo lo. Manuia tele ia tau mawhitanga, matali ngā sua, o si ngā tau langa, ma malo longa le poa nā nei. Whamangalo se leo le au o nei, le atau se vea se yuli, ia, whafui mai upu ale ia tau. A leo le nā. A le au ngā iau, e whatawhia e. Inu ule ingtangata o lai. Manuia tele le au whainga luenga, to tofi le tua i so se tafa le lang. Ia whapena fo i le po ia inga ma te pau, o wala au tau to wha. Le wha whale upolunga,
ia te utou o lo tausia upu o le tātou vāna nofo. I whale upolu te tofi o Samoa. O mau le nale. Le fua le nale ma le tōtō. Ia mana le launga. Ma le upu a wā lo tātou vāna nofo ma le whala o oto Samoa. Ia. Ia te leo tau tamam tina matua. Ia o nai tamande e le mawhai o na misi e. O le fionga ia nasoe a tauli. O le fionga ia tui maulunga. O le fionga ia le malu Nansen Williams. Ia whapena fo ia nai tamama tua le tofa. Ia mua I malai na I Papa Toitoe ma I Mangere East. O le tamama tua. Le fionga le swafa. Le malu Faiva. I la loi kala stete ma le fretua fo I a me sepa. Ia, mai se fo le tātou tina matua I le asisi mai. I lo tātou ainga. Le fionga ia fuatino famele. E Sarah Avia. Ia fa pia fo le swafa. I le fionga le malu I inga tau ma oe. Ma le siau tau malanga ma malu. Ah, ia. Via tele le fiafi. Ta au I le leile tino ina ia o le mafana fana o nei po ia I ngase sau ia le tau malulu ma au mai Samoa lo alala ma papa au I fafo si o mātou tinao lo tapua I matu tilo mai la feitele so alo leulua ia li fa pale mata o le alofa tu manu vao la vea ia I motaa after I tinale tapua I mai ia ai le ngate leo se tātou anti. Whāle velave afa masanga po la ulu, ma le tamaitai o Ivana, ma le tamaitai o Ashivana, ia malona to alua, ma le ainga. Ria tele le nei o fiafi, o tātou ainga le tai, ma le ba au fonti, o tātou ainga I tuile manua, o tātou ainga I tūmua atoa, ia whapea foi o tātou ainga uma, I pule ono sa la fai. Ia manatua, pānota, ma le ata mai, pānota, ma le alofa I lau ainga. Ma ou tangata, ina ia awane I ola whaalango se tasi, ini tufa ngā tupe, mani tufa ngā mea ai. Ia manatua le lei, o Samoa, o le atunu tofi le o se atunu utali ola, ma whaatalitali ini tupe, ma whaatalitali ai. Ia manatua le leile nā mea. Pālota ma le alofa ma ia whaalango I atina e toi fua mai. Tintilo la ia lea. I tufa ngā tupe na e whai. O ai le pāti e tufa tupe, a o ai le pāti e tufa tupe toi whai ma le atina e. Well, it's only obvious, sir. You make your mind, you do the right thing. The love you have for your family, the continuity, and the development that will be sustainable. It will be sustainable and prolong as the life expectancy of those developments will be prolonged. Whaawauna tina e tua I ai le atunu. Ia ola whaalangulango ia tina e mangalu lue I o tātou tofi, o ao tātou tofi, ele, le o ngā sabi le nale o tātou whanua. O le tofi le nā o Samoa. Tātou te le whaatalitali ini tupe. Tātou te le whaatalitali e whawhanga lima oe le mama. Tulou, Samoa malau whaafonga. Ia o le tala le nā. O le a tātou ua su le pese le a tau sa vea. E wha manuia ma tātou wha ma vai ai le nei a fiawhi. Manuia tele ngā luenga o le a whai. E le sifi pō. Pese le a sa vea. Wha manuia tuai I a te oe ma tātou ma vai ai. Le usoe sa uia o lau pau o se mea o au maua. O lau tau au lea. E te wha lango mai ai. Well, o talana e winga I o tātou tangata ma la tō a mionga ma mea sa whaile nei asu.
Well, that is the stories about our families, our people today. We'll see you tomorrow in Tando Ava. So Fitilo na muenga watofai baloi mata Fitilo fai solo wale tawailo na loto Eu so esa wia ole vai nulea e te tau mafaina